Kwa kaita kankurukia siubibili thai kaunti ya Meru yithiritwe ri kiani kiocokanire miambo kiani kiando Atea kiatongeria na withiritwe bororo mwanki kirimo mabo atongeria ndene ya kaunti ya Meru na utukuboru ari ane mantugetho tukiariria na tuenda kumenya atiri kire atongeria bano wo kethro akiuna ruitho ari ombere nuwe wetikiria na weke karo na barabangi ni kienda bethro bakiwatanira na wetithia Meru ndene kaunti ya Meru na mbere kimaendeleo ni ndiriria ndo atatika ruterero executive kana ruterero governor na ruterero assembly roro na MCAs barabethiri tukaita ka nkuruki simibili tha ine ndi baicokanire miambo tumino tuba kwithirwa atiri utiwo kwenda weka karo no rongi baraniri actually no Governor kuringana na MCAs ni ati kwenda weke karo na MCAs bethro bakiaraniria na imbibio ngoba kwithro bakiaraniria ni maendeleo ni rwari rwobongwa kana ni imbibio ngobi ketho bikiarirwa ao kire karo ki lakini kuringana na nyumuto ni ati ni kwithirite kine karo ati ka governor na tongeria ba mbunge ya county ya Meru ario speaker minority majority na tongeria bangi ba mbunge nikienda kuchwa ntaira cia kuthiria ndwa Atea mbunge na executive ndene ya county ya Meru karo kiki utongeretwe ni mukaririte wa COG niwe governor Anne Iguru wa county ya Kirinyaga lakini nyuma ya karo ke MCAs barabangi bati utongerie ne boa mbunge MCA 60 na bele ni bethro besaina na kuwatibo bati wetekanire na rwarero mbere kabisa no mwanka mantu ye ko werone kwa karate ya muthiene ndene ya county ya Meru kimuro ni wakana lakini kiti kuona mworia nonto kuringana na governor Kawira Mwangaza ni ati senator wa county ya Meru niwe deputy speaker ndene ya bunge ya senate yete na mauta anto yana rohi kura batu kwitho gibethika muchemani royo ateatika MCAs ba na senator na governor areo lakini kuringana na governor ni ati temo chemani royo ketho kibwethika nonto kuringana na we ni ati antuba ni unjeri na teba waria ba mwanki karibu sana kile ubango wa chunge siasa tuko bwana Arua arane na batu kirukira 40188 ni namba yetu SMS to live kile Facebook to live kile WRFM 96.4 na guess what to kile DSTV channel 368 and of course to kile Go TV Zuku Signet na Pang na huku ondho kethra wetu wata www.werofm.co.ke tuli live kiri Facebook fan page yetu ya Weru TV na tuli live kiri YouTube channel yetu ya Weru TV. Karibuni sana na utuko baruare mwere kiri mubango yopirete ambira ndena keya hapa hivi Kinoti, Kalembe, Karinga na Kaibia. Karibuni sana gentlemen, thank you very much na utuba kuona kanya kwa na watu tuko bana Arua. So now I think tuambie na JR what's going to happen Meru? Okay, mbere mama jini kamba menchokiria ntubetu ngalo baraba tutegete na ukundo ugira yo wetere monganya ntimeina ugira lakini ule mbiji kwebe Canada kwebe na ukunda na bade they all watch us chokembire murungu aro kumwa no ntuba gutwa that opportunity yokumba kugaume na ntubetu na togerio tongeria ba Weru no ntuba gutwa that opportunity na nya tongeria baba nikenda tumba kugaume well in my thinking utuntu mwisho utimu kiambiria kamantu Martin kitithero kina muthia jwakio la na wega bwetu ni uria katiba ni oni twete opportunities nyingi muno jana aria tukathia barambuga twitaithite mbere ngakwira uria gikundi kira kuthithia na ndi na amount tu ni gakinya nteto muthiro lakini my thinking is bunga agente to yambiririe mantu jari akiba twiriko twitaga twi mona inchi ni ati uni ndike no tionto marete na ugo Martin na baba ange bonde twetire tweta ndebene tweta twatara antu twatara governor ero igwo muringirite kana ota muringirite batu yetu democracy majority tejo akurukia kwa governor akurukwa no kura no kwa wetho no muringirite kana ota muringirite that is the law aya tweta kiri MCA ja na bo tweta twabaringira wethro ugo urogichiko kiu ketha no muringire ure okurukire no MCA oku wetho muringirite kana otagitite ata utamuringirite the moral of the story is very basic no ntu katiba yuga abatu tukaita ngugi kana tukaitithia madaraka jaraje nigi katiba supremacy ya nyomoreje either tumidelegate kana tumite directly na ndia tu delegate to anenkerangania Tomwira ogwe ndiwe ta uni na ndikadara uni mbuge kiri municipality ndanenkera Caleb. Ndamwira Caleb gwe uni anto ambaragiare ogwe igwo karagie urure akwa.
So number 1 ukaja kwithirwa governor atenda kuthikira Kalebu te Kalebu akora kuthikira yuni akugeta atia akora kuthikira. That is number 1. Twagarorania metha the other way round tukauga governor na bwiri kwithwa akimenyaga MCA no na bwiri kwithwa akimenyaga governor no ena majority jara ba muthurire na itirwo twero tumuringire twinthe noe ukaja kwithirwa nani aka walk out arege kuthikira governor then ikomaanisha kinywe ini arega kugeta kuthikira urenda aringire governor. So it does not really matter kainda muringira ta muringire ore otarirwo no governor. So no kuona bonthe bena makosa no ndu wojo kurega kuthikira through my MCA kana ukorega kuthikira governor noe through the kuthikira mwingi through the governor. So whichever way you look at it tinguge kwaja mwananchi uni kwambio chure ketha ndathithirie makosa ndaringira antu baba ali baba bwiri kuthaba isho agora bakathithia ba solve no nto whichever way you look at it ntomba woni mbuga yande kenoti okuga ninte komenyora Kalembe akauga no unge KKK inge tijore kugora kini KE ri atire oni ntomba kolunga mambuga ati ino ntuteka ndina facts mbuga governor na kwati right kwena mantu specific jara kodithia mpomba kuga this is wrong na ntomba kuga MCA na boiba kwati na ende kwena mantu njabo specific mpomba kuga bobo na kwati boiba kwati lakini na ndire ina oni nkumanya na nteto yu nderwe mpamue no nkwenda kindebe na ndaringa ndebe na ndamua na ndiko tipa babwiri gwita kugita bora oni mampa psychological torture gukara kuthogania no nkathingira kana no wina makosa na no utina makosa no they should figure it out. That's not my business and the option yerande ni one ngakwira baadaye. Good. Kalembe isi ntuko ya Njuma gavana na first gentleman ni bare Nairobi na bawati kuri antu boba kweri about yedia bayite kuoria mwanki kumbe kibuyo kibaka matete kya mauta tikiaro ibe yete kuoria mwanki. I guess arairia Senator Kadhuri Murongi no antu immediately Kadhuri Murongi na reply ro kilukira Facebook account yewe na we yete in peace yete kuoria mwanki. Unfortunately morerwa mwanki ate kwenda kuorerwa mwanki mbere magambire Murungu ibwega nonto bwa kanyakaratu nengerete tomba kusemania thaidula kenda tomba kwariria Meru yetu no tuthitoroka no tuno yetu akwa kampuge migambo ria governor alirie kana be Nairobi ni unfounded and the reason why I'm saying ntienda kwaria mantu ya tete substantiated kana ya tino kujibwa rutere rurungi nonto nteto ichio ndigi tukudo twinakyo sababu nteto ikenda gwikwa weru no jora twiki weru minde chio ndigi eto antu baba gachemania bonde tuti kuga imwe bategere nonto kugoga tege ugachetha theatrics chiawe nteto rendi tuone bia bakwaraniria ithwe plenary urandingiromba barandie bonde bari ankuruki kuthwa kuna blame games non tugintu kembere urampatere kwira assembly yetu governor Senator Kadhuri Murongi ni deputy speaker on national senate o senate yes na mndora no munene mono obichi unene sana ni Kenya ko unte kuona ejete kumingo na to affairs to county cheka kwi untu bune butho abatere kuthwari symbol of unity akenda kuwathania rutere na rurungi na kithana arachemanirie na runo twinkuigwa ndura nkuigwa barari nyama chemanie mandi ruju but gitero gya gitera ate ikira ibaregere so urampomba kuga governor wetu ni symbol of unity na batere kwithirwa ari ambao the bar akethwe igita rothe na kwenda kuthikira mono na nakwenda guchemania ana baraba ingi bari assembly ni ana bawe na urandingiromba ingavana ethwe na kanya inyoke ya kwithirwa aspire time chiawe pathithie plenary etike ya kwithwa intetorocha no nthai very difficult duro keja kwethia andu bara no bachemani no ntu tutererwa ngavana ruina tumera tukaija to ibungo jabi uri onu akiuka ringo kero itu chemanitie to uga twathithia ndende bathithie plenary weru irio iwinge irio baranirie tubategerete twinde turi a Meru
tuigwimbi waria ketha bakora magwita boardroom bomba kwaraniria no ndubeta boardroom uthi muntu uti ukira thaici no ukira kwandirwa nteto wirwa ngai tucemanirie nandi for example bakuthurwa ntukwira bathurirwe ni gwa ngavana kiwe betere nje we gwita kugitate ndeto iti necessary kuja batu twirwa no kumimbi betere bararia no ndu in fact badanie bako soya hin batonya mbio so kwi mantu ja maingi muno ngavana akwomit ja maingi sana small mistakes ile itumbo tuma bakinya na rabetite Mheshimiwa Karega ino kuone na othe neri kwongo sometimes was it I think mwedi jwa thatune twaririe na gavana Kiraitu Muronge tukiare no wire gavana Kawira Mwangaza then ni a village drama queen. Thank you Martin. Gwega sana my brothers ntuba kumpaka nyaka nkejana arwa kambuge uri nte kwenda kuga uraka vara Kiraitu Muronge ugite nontu na ugite na uri nte kuyite gucokeria ugite lakini Meru buga atiri kagwitemera gate murimo akanyamanya gwitemera kinya itumba kugaina mwindindi muri muntu uthuri akura imoja ishimari nontu bakuthurwa akura etho ari MCA etho ari ngavana nontu kathuri aketha muntu na thuri antu bati kuthwa barire ndi umwa time nontu kathuri nukuona ninga vara Kiraitu Muronge ugire antu batamutikiririe ibetira bathura ngavana urapendete kuthura kunti kuona ni kwina thina ngavana bathurirwe enda gwita ngugi yewe uri antu ba expectaga aita katibe Kenya gwite bwega ama muntu thuri niwe wina mamulaka ja manene muno nago kwira ntukwiraga antu bangi kinyoke thothomete kithuri professor ugo tina capacity gwita gwakira antu njira nyoke thothomete kithomo kingano tina capacity gwita gwikira antu ruji nukuona lakini muntu inyuma yeku no ayo mamulaka ya gwita ngwiriko ya gwita ngugimu ku unikira mpumba kuga from where I start ndibunira ku antu baitire ngugi yawe bathuranire ouga kinoti ugire ni bahali na pawe kuthurana ni bathuranire ku bakira batho number 2 inkuminya ndwa Meru na ndweji itithira rua according to my own assessment kinyanto bari rua beroba kwatanire rua itithira nonto mantu jaire kuri antu baba ingi muno bare home kwi mangangi jare home ja mainene muno jare ya indo Martin bati kominyo kwi nantu bare home aindo batira nguye kurita okuthone ndo wikatira mangangi jare home ore umobo no kandi kitimenti kwa kandi kimatira nkubuga Diria William Ruto athurirwe president wa Kenya. Kwintu kimwathire kinyambere kinyega mbari Supreme Court. Na geria ku make sure mananja jare home na kujarich. Abakara jondi kuru. Aba manage. Ugateka kinyabara batamuringite kura baraba ingyo ndi na ba managire yabate kwaria. Baraba kwari very few. In fact baraba kwari thai bakori mantu negative ya thirikari inene ni Kalonzo na Raila na Martha Karua na mbuga antu bangi batwatho kana bana no timbataraga lakini baba ingi abakiribono na thirikari kugitate ikubangwa kura rira Ruto yuko ya kinyantu bare akabatunya thirikari tekariti kuni urampumba kuka as long as kwi bantu bangi bare home na rabate kuoneka na bare yo tukari ya uma Meru antu bare home tibo bangi ko ke bara bende thai expect thirikari ya county government. Sorry, come again. Nduga tere utegeta antu bara bare home ibaba ingi muno na bena interest kuzo bari thirikari ni ndira Kiraitu athurwa ri ngavana ndikanaga kwi antu bara baromba kura bamwajukiria batonya thirikari kwina balufas miriti kwina bataitumu kwina ba bangi ba bangi nke mathi bajukiro batunya thirikari ni kenda bomboka bakadia thirikari lakini tha hiyo ke jotega antu amuja boye bonde bare home antu bakirito bonde bare home na bonde bena interest ko thirikari nere kundu ayi to gamitaka na perspective yimwe perspective ya tini ngavana bakorwa na MCA yake kumba kuda ku other forces irio tutiene na itikira so ankuga ndo etibui na ni batiudira
na antu bati kumenya ria bathuranire kira bathurire no kaba go expect kitwa kiri othai so maybe gavana omba kwithira gera cia umate kuri antu bobejete na mukeba yo mauta antu bakiwirwe bejeta yukwori kumbe ntumba kuga ni urongo na ntumba kuga ni uma no omba kwithwa kwina uma bureo na komba kwithwa kuri urongo bureo ntumba kuga pasika thuri omba kithirwa ete kuongera maguta kirindu irere Meru lakini ntumo mu dismiss mbugati utima gutomba kwithwa tutia to ni intini no kuipa utimbo dismiss this is politics Martin yes I didn't can actually governor mentioned antuba na interest ya 2027 this is politics Imbi we expecting politics. Kidi angavana Nigeria siasa ene. Siasa ni Meru kwa angavana o Meru. Na bati kudu harire ndi we expect kintu kiuno gietendeke no siasa ene hariwa siasa ne turi. Yeah. Mheshimiwa daktari kuri ontubo Mheshimiwa Karenga weta ururia antubara be o medrikari. Mbere kabisa mbere ya Gavana Kawira Mwangaza kinyambere kubanga thirikari ewe na wetere araua ati kuri antu bakwenda nusu mukate giri thirikari ewe na uwa antu bationa nusu mukate so maybe ni bobau Karinga Kuwira actually inkwenda support patile wat Karinga Mheshimiwa Karinga uwa dendera tunacho Meru mya kiuria kira muntu ani kure number 1 IMBMC bakuthetra na biba kuthetra genuine initially toikiro bakuthela na bathela na baitura nara ome kenda banja si fire baraba uwa kenda bathikirika ki batu nara ome batu ri wandi fandi batenambi bateneo but the question that I asked when they churi ndeningwa wandi fandi ri kinyekethe kirweru ari kwao no wengwa wani ku administer kana wani ku manage wandi fund ni the elected MCA but in our case in Meru County how comes 69 of them bonde bakomba kuwatana baka kintu kimwe ria twarikuo na Mheshimiwa Ashima boko na bare au kwi kuwa karika yaya ke issue kwariria manto ya wand development fund kana ira kujeta wand fund kana whatever it is we yuchi within na manto ya uya nara basically choka kwa ki elected MCAs nibo barakia na bakari interest cha manto ya riku but in our case in this county kokona ibondi bakumba kungathara up nominated korinya nominated ndiagete kunengirwambi so that in my case when my assessment yakwa ndombira there is more than meet the te wand fund kwiga into kanki bake akurwa maybe the 69 of them na probably nyanga vanomba kwithira ekamenya the 69 of them bake akurwa bomba kwithira kwibungi edute bwa wand fund I can tell you nyaba we wand fund na batura na we wand fund kende weria mwananchi the other day ba wirinya nyamba sari bakwenda bekiro kenda ba weria mwananchi adhikera matu yenda wikwa yara dada yakwirwa there is something else more than meet the eye. Something one they the one bomba kwenda bainda their interest bare ma MCAs which is interest cho maybe dira ba ikuru kinto bila via assembly na binambi baketheba kwenda kwa ni munene bonde maybe nominated MCA kinyabo iba kwenda kukreatira itawa nafasi yo bamenyekana kithirikarira no tenjirenge bakamenyekana tinga kuria mucemano nambi na gavana maybe kwe MCA ureo no maybe atomba kwa asati kuichi asati na ngatumira group of people ende twetitwe group iro tukomba umuona tonene nambi nwe all this mix up of things nte kwenda kuru out pra Mheshimiwa uatre kwina bangi nabo bakwenda still kuvuruga thirikari nonto one baba inge ndene county kinya batu ndari kwa UDA ki twina Mheshimiwa Mithikali Nturi tuterigirite twachindo ni Mheshimiwa Kawira Mwangaza especially a lady so tuterigirite bu na kwina baba inge ndi barabari murengo nerengi na bachindirwe na mwanka thai batere tikiria tikira wandi batere tikiria ngavana no imama kunende batetikirite ngavana imama muntu akaroma na muntu wawe undari wa UDA kera antu bakwa barandari nabo sa ora no ari wa mbasi probably kera antu bawe no mbi sa
uro ari na kiama kenga kerantu awembi sa onto mama ari kiama independent so inkona to some extent bubure na baite gaira ringi baraba kwenda kuyani yakere kuya outside this forum kwitu ngutungirio kwi formulations ili kuendelea kidogo kidogo itegerete 2027 Mheshimiwa Kalembe mbere manta uga oni tuka certain ndauga kuri antu bakuguga irikai na ruo me undaktari uga kandi uga kuomba kwithirwa nukuona lakini tuka certain buga 100% kuri antu mbije bakuruwa thirikari ariko bare omi kandi uga romba kwithirwa number 2 mutudhuria kura nabati kwewe heshima MCO dhuria kura nabati kwewe heshima no tuna dhurirwe uni bati ko accept kinyeto nda romba kura na rashinda ro nshindire inda ashindirwe na nshindi bati kumwa mtu nshindite heshima na kunyege ndokera gwetia tika bati ko dismiss mbuga gento kiwa gwetia ati bati kuona ugwata igitera ngafana kirito murungi inda aritirikari neu na Mungu nampete nafasi tu daktari na chairman Kalembe na chairman uenda na chairman wa committee ria tuthithia budget ngavana na tuitaga nundu antu riria budget riria ngavana ugira atwire million 20 mwaka wa mbere atwa million 20 mwaka wa iri acoka thandi atwa million 20 acoka atwitaka ira atwira million 20 tibua ukuthikiria twetha kwariria mbeca iriku twetha kwariria mbeca no twakara ndiguru west wind utirita ko west wind auga muntu ondo wikite mwera mbeca babarene iwa kishiga atigwa iwinge thirikari kuga atiri irasima marano jariwe itwakaria ndiguru na ngavana twaria twateta muno lakini mujeni itwetikanirie nugwata budget tuthithie thaa ici ije gutumirwa thaa ici nukaita muntu kuyo te budget irio ni gutumirwa ina ward fund theneyo na games is bobariku but ko bakira bakirikanaga itwekire 460 million sha ward fund twekira 10 million per ward 10 million per ward na mudhara ward idenkerwa extra 10 unto gavana na urore ona acredit another special ward igutwa mudhara nara gutwa tena Kalembe nara isio nara ngari mara nare na acredit another ward only giato ke ari orindi ward fund yirikire budget iri budget igutumiro thai ni ngavana utumira na ni MCA botumira bo bari kuthai ni uraki itagitwa kindu kwa supplementary budget kwara in gava yemwe budget wiri ku na manifesto ya ngavana oreo lakini ndio kwa thirikari kerunga thirikari no ikuendelea. So now, I'm getting confused, you know, too. Let me just clarify something. Rome. Mheshimiwa Kware. Akwa kwina wandi fund. Problem irethere reo. Ithi turi wandi fund ratonyere mathwani yetu. Tware akwelewa wandi fund. Exactly mbio yongwa. No tukui wandi fund ire arairwa kimbimbi yai. Ire ro ikiro kuo. Kendo tuike MCA akethe na mbia chiawe cho tumaira yora ontu ora MP thare na CDF. Ki thirikari account ni tikiritwe kwithire ina unania wita wandi fund te wandi fund itawa wand equalization fund yani ekwanania mawandi yonthe ngavana bwithire itawa flagship project nyare ya kwethira waku kutakinyule flagship project ya ngavana kwatwika no wand equalization fund ire cheneka no milioni komutu kuwira at least wandi ku kwimbeya chire kuo ire MCA awa ningwembi karita dene wandira ingutiende yu na chio icho Mheshimiwa kwa already chimbanjetine na ito tiete twakurukia na leta wa MCA sibaipura thai kinyaba kyarire manto wandi fund iraba ku wandi fund te wandi fund no to wandi fund te ligo kisheria no tutende ne etikapchi kisheria ita wa wandi equalization fund na 10 million already jembi chigimbanjeti already. So Mheshimiwa Kalembe okya kwithira kuri na bechibu atiite boba ngania ya MCAs. I really do not understand nimbi MCAs baba yuko iba kuruira imbio baketwa bakiro yero kya kwithira mbete si budget ine tayari na uti supplementary wera bwithwa ya kuona ni ati kutambeche iji 10 million iji kumakire budget sincerely constitutionally utimandu ja ward that was a tough eye utimandu ja ward equalization fund Dr. Namenyo na tukeja
kuga kwina o equalization fund no turwe ina mbeca iu kisheria iri na utija ward fund urankwenda Mumiru amenya mbeca cionthe urobatire kwithirwa ena mbeca cionthe ingavana na through goodwill nontu bonthe ni heshimiwa through goodwill mbeca iu chithirwa chiri ward allocation fund ward allocation fund imbeca iri keja bwitikaniritie na have to use a dictionary, right? Yes. You want allocation fund because take for example when 12 billion Kenya ndene Meru governor otiunge akathithia at the end of the day na assembly kaba ka allocate to the various departments na inya watu na karinga ka asatanyura kauga ikiratasi to anenkairwa tukathithia public participation tukeja kiratasi no ndungavana no na promise ite akanenkanira akanenkanira mbeca mirandi equivalent to a certain amount of money wondine tweja kiratasi batu tweta tukathithia gugitu kidogo tura tuteumbo chumbura tura twachumbura mheshimiwa hapa na pale for example kambasari kiorigi kwenda kwa samoya gitai kwenda gwikirwa tumathutu ni na ito andika kiratasi what have we done kato allocate at the end of the day mbeca ikaria na governor na executive no ndo executive no ina ministers ke department you chionde ke minister of education at the end of the day wa mo allocate a certain amount of money or transport a certain so it is ward allocation fund equalization fund ni tori nene monoromba kwithwa dike wata gisheria nende twejete to allocate nguge tu na ndika mbiriria oversight au immediately ground re biria to allocate bigweta tuti oversight ya kimbecha yu toka oversight mbecha ile nyingi tigatiwa na gavana ile akuthithia flagship project like jara kireito ario area MYS mandu jau jangi ja manene so at the end of the day giutukira kire aja ujo igichungu gikuma mono kire mandu ja jo ndibia tukwariria gavana namenye no wokaria na mbecha biria akia kwenda ni goodwill na baranirie na andu baba na obatika kare aindo no dranga bana kawiba kare assembly bathithie legislation ba represent andu na bathithie oversight itithitha gwa nyombare legislation yese ka thithwa aria no ngwata na ko represent andu no tokeja na manjo bathithia public participation bando jakeja ndene assembly but oversight no mwanga yambirie the implementation ikathithwa twambirie kuona kiki kuthithwa so urankwenda governor kwamenye ni at least angivin ete antu babetikanirie ketha no banenkera utinthonirio auge ati ubanenkera but bando auge biria bigeta wondine imbio no antu bake bakwenda aimbi bikuoma obwe ati uge tu nga thithio no tukarenga kuo bo ikwaria mambe jitu atigite no tu 20 million icha urire kwa na ndito allocate 10 million per ward to allocate that money so ingavana tu amenye antu babonde biria bakwenda ni oversight at least no tukethwa ndo ndarare ombas ndina nkoro njuru no muntu ombas turachindana nawe UNDA indra ndina nkoro njuru no turachindana nawe mathugani je bando twaja kamata na tukorirwo ke tuchindite tukamatete mathugani yo tumba ku implement tumba kuthithiria antu betu ngugi so jau jonde jabatere kurirwa no ntunkurikana bwa karenga batu tuguchinda oreo gavana atwitire ago twita turaribo ibuije antwa ingoge tukarita bwe burari ba KPP bwe burari ba Jubilee bwe bura iucho thimerekebu ira buretere ha tore ruicho kabisa twitikanirie ora tukenderea so it's just governor with the word inkubane inkaloketi tenkanenkanira nondo rieto Ameru na wobeto baigwa kunenkanira bari kwa karinga kanenkerwa mbecha bari arumaire aria no equalocate kenda tumenya atiri mirandi ira yonthe kinyoka thwa ndare ombasi kinyoka thwa ndare UNDA kwi gintu gia kinya wakwa tukomba kwenderea ndula nkendo kwira antu barabe na kibuyu kia mauta imundu wonde ochindiro kurene
Rĩrĩa ũkona mbere muntu for example anteki example na rĩ ngavana ararĩ akithi ithile muntu uringiri kura na muntu represented antu kinya chibu wengwa ate mukani aria nontu muntu constitutionally uthuri na batare kugitata kwariria antu bawe. But does it not mean that no thuri we lazima wari muchemanio yakwa kethe muchemanio yakwa the one to sawa yampejire nguka yangu ndiwiri yampejire ndoka yandoa kinyoge kuthora wijire ni decision yako unia mwene muchemanio mbwe gethoka aria kwa tayari sawa ntirarega na irongo kwira yampejire kiya ogwe ndula uri mutongeria no batare kwa mutongeria ongi nejire ukamwari kushit ishima ndire yakwenda na mono abuse of office area kwijira iria nkwija ruire ukaricognize karembe ochindirwe nani nkaithunura mono kwenda kuona ni hati umai igoni turakarea kwa kanya uroringiri kura aria nantu au nio kibuyu number 1 ke mauta ikwijira ou no number 1 kibuyu ke mauta karembe akeja nontu akithinjo ntuo kanya aria na goni ndachindirwe ando tumwa kanya barita ngugi bathethengera watu kija kuoria mwanki tukenya na ndi batu na atwe kuongera mauta jau au ni mauta kwambiria mauta kibuyu keja iria rege kwijira bwana ndura ne mumeru ura wengwa ugusubject muntu uringiri kura mwera ugachore augira chore mbi na ate athithia ko inya mumeru wengwa kuimilate muntu uringiri kura mwera ugachore in fact augira chore mbi whereas that muntu nakwenda guchieresa na ati kwegwa kanya kugitatia kaguchieresa so kwina makosa ya maingi na ibuyo bibinge bile tukwariria ibuyo binge bika unukorana JR 3 things bere mheshimiwa Kaithi achokia utubuno ntu ya kwa directly attacked so 3 things mbere kabisa mantu ya kiboyo baibo bena kiboyo baba chindiro ikurene number 2 tiko megedo ina dictionary lakini kuna marieto ya thatu ward fund ward equalization fund na ward allocation that thing what was that thing okay okay na ndi bombera kabisa unombuge atire nombuge ntigwitikia bara batari kana baba chindirwe bomba kuza necessary bena mukibuyu kiuke mauta na nombuge uno kole maito ajindana na tawata kadhuri murungi so I would imagine yani Bruno nataka ngomutetera I don't really see nte kuona ugo utari kiri senate na we deputy speaker ora umba kuithirwa na ndi ukienda yani mbuga kethira ikawira umambuga uija kuingana na kio isa sawa 2027 lakini 2027 is a long way away omba kwithithiria jo ore mbuga kindikia atithithiria kinyarire ari minority ai majority na nyako ama minority ethra bado ntu no bo mwenda mwanka eventually na ndi interior so na ndi wakachetha game we na ari baruguru next time actually nyati ethra agichwa gitina right ethra agichwa nare achethete the right way so I don't really think that one area aja kanere are but I agree na kalembere ya kuga nubwiri ko recognize atu yenye common nyomora practice to recognize muntu reo tari kedra nejire it happens everywhere I mean uka recognize yakadabara no kurikana wogwe mporo akiruma kiraito na kiraito muhete kanya it does not really matter no tunandika thara nejire ri na noe munene na ikwa oriri na noe munene oirie uri ukaregwa mu recognize yate kwa mwakanya au gejari akwenda kugitata akuwa ugo lakini you've done your part nande onko na ndeto ijire kiginto ta conflict management kinyakiriro aria rwa mbeja ici urigetwa location ya ngambi whatever kiri gintu kita conflict management randa mithomete utumba ku manage conflicts utije the cause of conflict na cause of conflict neo itiumande emwe na ndi arasa ni tokwa atirie kwa mbere kabisa oeta waria na nene ba assembly independently ubiri guchoko geto karia nao governor noe
independently. Okay, let's make this clear. Yes. Dida Senator Trimanete na leadership ya Assembly, Governor na batire kwithwa. That is not what I'm saying. Okay. That is very different. Martin for example, papa on to kuona ore aliuga aketha bate kwaraniria ore arenda yo ya ward equalization. Kikarenga ward fund. Kena ni ward allocation. Baka yakuza bate kwenda kugwatanira kenda betikairia ward yeretwa fund yeretwa ya weje okoria Kalembe wenka berema ki conflict management wa muri ogore imbio tumothwane ni wegetwa aga explain John to explain na ndengita kina ninde tankamwira no kumenya Kalembe ale explain yo na no ambiro ore akugitata aga mketho nkimenya position chebo ba ngeta kiriro balatu no nkaigwe imbio tuma endo amitata na ndengichoka ke Kalembe nketho nkimo explain na ora na ni na ora ngiba kugitata ora bakuga tuone ketha tomba ku eliminate baire bagetikaneria kena nande tutigona bau baire na watu chwara tukachwa point of majara bakaja kugwatanira na ndio tumba gweta tuge for example gweta waigua uria utongeria bwa county bokuga no tumba ku unite antu bare amwe Martin. That one is not possible. It is possible. We are an experience whatever lakini ukolerwa kinya na ni wengo athirisha to diplomacy. Kinya reba na ni bongo bare aja ba beta wate ba Kofi Annan. Isha to diplomacy. Beta bakaigwa o imbia kwenda ba joka kiri wongo bakaigwa o no kwenda bageta na ja bageta bakenderio ore bakaigwa ate kugura bake na ba mwenderia jare o ngia kwenda ba joka na bakamya to kuthiria jairi kija tatu jara boka inai najo ibo mo tigere ba joka mwankari eventually we batirimithania antu babo already bagete abeje to confirm wake unubo agitate unubo atekaniria no ntunande ukeya kwithwa nande governor akauga bwawe bai chirite bo bonka na unge noe atena opportunity ure onge rutero runge atena opportunity if you take too long gwita kwaria no ore onge no mwankambi kuona jeka wina rutere rwego wina rutere runge so that one will not work. What will work is where you are able in one day kada irojaru abiriko yakaria na governor ona onda akaiwa problem cha imbi ageta kiba bange akauga na chichi cha imbi na ndiri wakageta ata abinga nke watana na kalenga na okay bonge na bu batu to bweri kumenya actually imbi and baba kwenda kwariria ino batu tore mwana inchi mayato ko rampe na bange to akonjothio na tukangenda we have no idea whatsoever imbi and baba kugeta ata karaje onya daktari akuga kinywa ngo yes yani nakothwani komba kwa kwena kabuntu kange kendene but we need to know. Governor na bwiri gutwira number 1 and baba rigona na nte kwenda bakauga boja ire na nte kwenda kethana kwenda twithira to part of it bakauga na nte kwenda baba wanga kuga na ati to kwenda one fad na ate kwenda tunenga iba kwenda mina to kwenda so kinya twini katha iba kwenda twithira twichangiaga gutina thini twithira ni twije mbie gugitatia ikuruirwa lakini right now katuga mwananchi kakona theater tu season imbi na nubuga off season 4 episode easy but we have no idea what is going on. That is my belief. Exactly. Number 3 you carry mantu ya budget kile budget ya 2022 2023 eshimwa bani batete babanga budget na tela bwithiro supplementary bado na kile budget ye ne arena 10 million kile ward to the 45 46 amona special ward deal so kwa 460 million tia ward fund ira ya nani governor kila murungi so okay akwithiro ibuko ryo why imbiba kuthatira na bete na ale na no batete au ndona point MCA guteta no nturi ukaya kwithiro ogwe imbiji inda audio kone allocate to 10 million na yomba kwithiro ro allocate Ikalembe na uninde gutarwa ndomba kuza there are few things benda ku change ya vira Kalembe agitete ate enda kuthia bara so muntu nabwiri gumpa nafasi iwe nkamenya Kalembe enda kina na ninka uga ndenda na kina ende kiki Kalembe uga age kino place na kino ngite ate menya problem ire nene Martin nere ugechwa kura oja we ure augira athiurunkire kenda ndu amwenda menya kira to endagia te manifesto na ndike ndu amwenda augire akaenga na 100 million per every ward na ndi no ngokeya kuthani atu aira irua you see that is what maybe an MCA no omba kwenda kumenya atire milioni igana ngachionari lakini na ndenge joge kiuria gya guka ya kutha kwina 10 million akuruba bekire na bale haja teka bale arongo ibakuga ama ibekire milioni 10 then no kuona MCA nwini na right ya kumenya ni atambire chia wika agitata ina itiga atumika kinyoka ja kwithirwa ni atete kirua achenjia nero ni mbio ngwe ikugitata ayeta kera ndu bawe abera uni
ndireriro kalembe ugite kinana ntubi bwa mwiritere antu betu ikithithwe budget ine gu ingi tukagitate tukagarura so au ndauga iba bwiri kwithirwa bakithikanaira kenda at the end of the day tumba kumenya mbia ici itikeje kuja gwitana aria tutize tabangirite something but military kire word fund gwita word fund it was created a vote igwita ward community ward projects na gi 460 million iu niombe ciucikiri lakini yote tutauga igetagie projects iriko no ntorinde MC atara kunengo karatasi andika itara kireito katwandika karatasi kulingana na department iroko na mbeca cia guciita milioni 10 huwa milioni 5 igeta kibabara milioni 2 igeta kiroje tutaito kuandika muntu of course tujatwitite etu budget hii itari yetu lakini sheria ni gwitikiria ngavana rokeja ashinche bantu jare so MCs betu bwa concern ira bari na oneji mbele mangavana gwitaka ba milioni 100 na ki budget milioni 10 iriku o milioni international bagete kirwa kuthia gi supplementary budget bongera number 2 batura rere twagita budget hija twakarana kiritu murungi ndiguru tukaria tugetikaniria mwaka juju dukienie 10 lakini tisho kuone imbeshi wa kigeta kiwond nuntu mwera besha maendeleo ni bilioni 3 ngwata lakini ndi tukuga milioni 10 ni just 450 million ku 2.5 billion ngavana tiya shiro ndi sebuitango byo okiwondire ko okiwondi izi imosha nenga milioni 10 ka milioni 20 itubesha toto nenga watu ni buru nuntu kwivire njimwe ngavana ati ombokinya atumboki nayo to kagaru na MC na muitano MC na kumenya ntuba kagaru ugintu bakwenda nanga bana tumboki nariko umbe shisha ku cushion ura kalembe akukaka ili asiria very tricky ila ngavana atumba kugitati akinya wikana kumba kudwa kena fees problems ile mono ntunonje tuita kinyasi ambasari uwe MC ukamenya kagitati lakini ngavana no tikwamba shi nyingi mono ile kinyomba kuthia mantu yawe ya maingi na wetho gutena conflict Martin kambuga kaundu kamwage pere daktari uga nango ndo kongera tu kai by the way ankwire only in my thinking ukaja kwithirwa nataka ndina anything against urambuka kiraito itangoge ukaja kwithirwa Meru ibenda mono style ira kiraito akuitangoge then batimwita sasa what we were voting for karagira twaringire change teo twenda nteto chitwa na mwanya jure tore tutagitatia no ntumbuga tutagwira gwe imwitire jweku jo aitana jungugi so omba kwithirwa I don't know no ni ore akimbiji na uti urongo buri ura kawiromba kuga katukwari urongo na ugite wengo akanengana milioni egana pa every word which means that there na problem na word na kiuga kuruba uba kuga then it makes a lot of sense however case story wingi chionde chamanto jawe na bwiri kwe wakanya akachita na mwanya juu bado twenda no ndu mwana inchi achwaga katwenda ambi ukaya kwithira itwabwire to mono ikingangi ikyo turingiringira kenda getwitiro go mtu enda ya sera chiawe nikenda na mwana inchi igwa alafu agitate aitiro no tunade nyabonge Martin Tumba kuthithia borare na itwara ya nteto urira tware wao kairi toga tugazimio eringe kuruka itware 100% sure Kalonzo minister anga oi minister yani obara tutwire kuona 100 years kuma ni bangana uko wije baraba hari minister ba minister kumbarira twadire kinyana kindo toe yani gatwe short gotoe ande kinyato keja kere ngo eto no that is maybe the whatever only mwana wa muntu any I don't really care on matingo tembi kwa nkiuga ngangani ate kuomba na ewe kanyare mwe na je kaze mtu atekuomba ine nkuga atire ntiuga mwana umuntu atekuomba woni no ndo atira ya kanya ka kugitatia kakugeria na ndeka tuge oratara wa CCM ezro muntu akutaro CCM Martin ogori menyoka ya kutho imurungu ombombera isa sawa ngani o atumba but you know ukeja kwithirwa I mean inkwere opportunity ogwe mbweri gukwa kanya utumba kumagira muntu kigeria ati TLGR thiguru Kenya eri thai we do not have time for trial and errors nande well unfortunately we do unfortunately we koko daga Martin unfortunately we do tutarire governor ogwo kiriro tara governor tara okithwana no ogwo no tarire oku ore otarire right kada no tarire ore otarire
you know nonto ankwaga atani atmatinuke jago yunda nango kiri babare obo badatu bothi barite is it that atorani adiri ukaya go yuni ntari would I really be having a problem with that ikyo kyuria nkira nkuria of course ndomba okira ngauga ari uni nkomba but you see ugomba kuga nteko getada utekunte kumba you know that is all what I'm saying. Unfortunately inge mtu atima kaira kama kairo na mwekorojo ria ari whatever na ntena problem ni nteko na nyomora me ateka nkuga inda muringire kana ntamuringire that is not what we are talking about. Kire to kuga atiri kethira twavotera difference na Kenya by home na ale Meru beno na ibo baringire kura mati ntegwe na woni aki twaringire twinde batara ninyetha indamwirere aringe na rikane bobo yaga makethithia jara kuthithia rikane on 230 na ni ona 130 that kingangi or something ongeona 180 with 310 already ta mwenda na bara bataringire kura na batubekere uno tutije na araba gwiri kwitata gwita so tuli baba inge mbuga batamwenda kana tuli baba inge ba mwenda so atokugadire na ewe nini ewe athithio ria kuona ni ukubugi na tutochoke na ndito mumwakire gokibao gitio ugo tawgiroka ya kibao gweka lembe na ndito ugera tugeka to billion tutetinga you know daktari wechokeria Kalembe ndenda kumenya how practical it is really 100 million award omwaka that is 4.5 billion okay kire 9 billion ila Meru kwa okay na ndi mheshimiwa Kalembe na ukarekwa baraba ba bachindiro kana kureta nganire ari baba ina mwanki nibo bakwithiria nkuruki na kuringana na wao ibakarenja na nkuwa mheshimiwa Kalembe amba kwithira nio state njewe kamera na ndetu kuona sasa wendo na bro yengenge Kalembe ombo kidogo Kalembe mheshimiwa Kalembe amba kwithira idwanere awe evyo wachutu na mukarere yo na muthithire yo mantu na mathwane yawe ni ibwa kona bubui na ruiro rora kwamba kuthira kubui lakini omba kwithira weta saindi chia kithi mwanya na beto mambo kwamba kuthira kwina mwanya ni scenario ria tuthira twina tio na randene ya kithi ya Kalembe na weta right now ni nyanya bakwendia na ikwachi nambi thayo akithina mimpare nera nene batu inara twitikitie mutongerie wende uromba wituria atutethia na atethia brabangi kwabwa muno ti not only the elected MCA so batu nara ura wetu twinde tukomba utura kwabwa muno kumba kinya kirubichine kinyeri kukuyana gantu nontantu wetu baina maitaya maingi so ndi mheshimiwa ntukwira waonere ndinara mwero nkanga unde ndina ndino ya mbere ya mwakithi namba 2 ya mutongeria namba 3 ya muntu still wina keao kinya kwina nafasi ya kuona gantu antu barabona kutari na thina niyo so mheshimiwa na namba 2 tika kwiro MCA area ke ya muchemanio na yura na rewe ya muchemanio na yura na kinya ikuia na yukirwa na nafasi yewe arandress yantora ni kwa andress in fact are kinya ni antu bamwero nkanga bongwa iro kuwa ni ambuse ni antu bamwero nkanga bongwa community andamia inkone antu bonde inkomento bandegerete i community kuringana bura mheshimiwa achokerie na ariara nangaba na ichi express abo kwithira kwina thina ate negetu antu bamwero nkanga bongwa para uwa mheshimiwa mwenda ithile kukaua sore kenda mheshimiwa kenda bamwira munengere microphone munengere mic kenda mheshimiwa kawira amwira ka microphone aiko area aiko yukia microphone area owarantu bararengi bamura yukia microphone yukia ebara mheshimiwa rengi na yukia microphone ira yukia no ntantu baturire ni tendo kira mheshimiwa trata adhirie so mheshimiwa ruthere rumwe actually kwithira ndero ipotetherie I thought about kwithira ari mediate in that situation non to kinya mheshimiwa mwende thile who is the minority kinya thuri ni antu bobo muthurite I thought mheshimiwa gavana na abati maybe ukirie kirende somehow na abati kwethio ntu bora gutuma minority yethira kiaibika uni kuringana na mathwani yakwa kui mantu yethera rero na kieni bora kithera karakari menya bambere mwende thile ni musiasa kinya kawire musiasa na antwara na bono kuona environment bora karakari
otote kwenda bonga point mheshimiwa mwenda oakwina maua uni ndinya ywa matha na uni burumbira bro kwenda mheshimiwa mwenda ithile akurama amwira undu angemirite MCA 22 nandi ngeri kura ya uwe na anka represent interest chio wenda kanorea kena gavana murine ndiri munene ri wembira uwo kwa represent abara 22 bara angiri thano ichie kuringire kura chio ri ningiwe na anja nacho excuse me sir ndiria kidogo teboega sasa teboega tundumie anto ba ngibigira ni munene Mheshimiwa Kaithia we friend yokwa ntukwira kesi ire mwenda ithire tabui wikira murungu na uni batikuga atiri nicogire ngeka mati ninkiuga mututhuria kura mweshima kiyethwa no ushindire uri mweshima oro ushindire na gwetwa bogeta ngethira mucemanio ne areo ibati umweshima kabisa na antibati kumu distract Mheshimiwa Kaithia ndamurire after that day ndamurire ngo ni friend yokwa ndamurira atiri ndamurira Kaithia okuthukia ugire kana gwito tonyera micemanio no ntunantu ibakuregire kantu baratika bakwenda ndabakurege timiri thatu akithiri mwana kinoti utebae utemwenda kanya bankare gwe no first year are wana ndia die nyame akano iri na gwito karombe kura no ndote kuri kure mbatha ici number 2 mando yimu nani okuwa Kaithia akiure ngavana era mwenda itona ki video utona ita security ka kutino ngavana erencha mwenda kimwira ito mwenda dithia ito mwenda ire mebu uni thomete literature ndi muthomi kwindu gitagwa kejeri ikija kwira tia chanko tia mudune uni komento ndo pinga ngavana ndo tia ko gitikia ngavana anko adwa kwa kari ukuona kwindu gitagwa kejeri kwa Kiswahili ene kuthia gintu kenda muntu uria agitatea hati Brema Kaithia kuga nto baja bare ampara mpompara utwa tithija kendo na yokurea kukira urire ire area umba kuthahira ngavana mwenda no gesore no to bera ampara kenda kinyongera kiro kenda bane kwa kiro kiwithatu kana inya lakini mbuga ndene we no ndiko menya ndo strong ndia mwenda ithiri ibo kumenya ndene ya mbuga mwenda atithuki na ngavana atithuki kina bakwenda iba kumenya kwenda were aje ucu kina bakwenda iba kwenda kuongerwa kiro kina musira juingia kana kenda mpembi kitatia ngia na weka Kaithia na muntu amenya ndu ikiro bakwenda kuongerwa ko take advantage ukenda ora kamwe na ngiongera imusiasa kinya Kaithia uri daktari fadhali nubati ukwadhania ngavana na mwenda nikenda tubakumbotetheka muno no tunandire ntukwira ngavana nari nare kararano ndora no timwenda ithiri ukamenya thina yao nkurukiura ngavana akamenya no tunu karanturene mwenda bati watana ngavana kena batetia ntu bare na mtu ya Kaithia nandi no tunu ujite amakuta nandi akiongaira kena nandi umba kuthaka wika fiboso akingavana nandi arongera kenda nandi kenda mwenda oragwa kenda nandi ngavana ora muntu rompumbo tumira na gwetu nandi kabantu mwita Kaithia muntu mwenda atikitate ara utaririe bwega like in the case ya Bogota West ne okwenda gukwirira kenda Kaithia ojuriria jonthe ne okwenda kuongera mantu ya abogeta ngakwira atiri kinya ngavana wetu na kamatite kibuyu nontu abogeta ora wete recognized no thuri na kura in DMK na gwita akajukia arito uisubana kana no uria T-room na bau bangi baromba kura kabala inia na kauga baya gaita bongugi DMK no geta okurukia budget dola andu bangi threat in theatrics na mantu jatikinyanirika batu kwala inia na antu bara inya bongo ibari na antu bao no ba insight antu against nya mheshimiwa uthuri akura na antu bao no ntu na antu bao mwanya mugambo jo munene ndejo umakienine mheshimiwa uthuri akura no akeja no ntu batu na atu turenda kuona downfall yao antu bara baga insightwa bakathithia mundu na mantu jatibugi ibyo nkugwatira karinga nkauga atiri batu twachindirwe itukoswage thirikari avenue ne cietu mwanya tutigweta micemanio ne kuingiria ari andene however nkithiria ngavana namenye iroria biria bimuigirigirite ija biria bia igirite abu iroria 400 na bareaga no ndo bamwira ati weta ndwe no gakua
Getting religious now. Yes, utuwa wa mwera weta pamo bare ango jinga na uju bangi bare na biao utari na nteto cia ukumoni weta ogachinda na igita riu ikwari amuntu mo murungu abuna atenda akumuigwa amwira no ndikaringa akwadi na mtoke okama akwaria awa arendo waga baba wenu kumena no bare waja ibobo mwira oroka gitatia ukathithia aga magana jana jonde jamwire tandwene kamuntu kamwekero gwiko gatigera kawai gwiko gati ndorairia bwega indi kenara inya ketwa gatimpira bwega kero ikeje kamura munene wetari na njire wetete nio ukoragwa ogakua kawa kono kakari utukambira manto amega ingira bitandwene ndajaga githata ngashugurikire munene areta ndwene na amenya agakua ayukia ngutuke ciawe ekira muntu ungi jakarenga afeki nwe abu beta ndwene kurero oju rwiro rwa augerie na ugambu ibamenyere ote abu no ndobu ambu na rwiro rwa matukire kurero mugweju ekirwa uba nyumwera utene tware kwa watuguga jwaringa abu nkoro na jwa watugugire kwau kaye ibareke kwira ngabana ndaba muimbira ngaba na baithire bagurwe kene ibathuri akura ibaewe kanya no mwokeroria kiu magana jana ndakwira ngabana ate nwetete bu fair enough mheshimiwa Kalembe watela wa daktari ukeyochokeria Kalembe mbere katibwe na ata muthikiria mutegeri no yabo twiro kirukira 40188 number yetu ya SMS na ukirukira Facebook fan page yetu ya Weru TV Mithika Soldati arua for the sake of mwananchi both parties should sit down and reason together for the sake of mwananchi hardliners should be ashamed of themselves Ndebwo Soldati akuwa Salesi mutumare twira la utora Salesi nyeto ina manto ya kuwa unonto Salesi no I mean no wiketie petition ya impeachment ya governor barely 2 months ole miriti tochebera ruwa Kawira Mwangaza humble herself and let them have a dialogue if not possible she is the easiest to go home and leave county to other people. How true is this JR watuira Christine Makena ruwa mama hana shida ni hao MCAs kama Kiogora amekuwa kwa serikali long time ukienda kwake barabara zake mbaya awache okay ntrela waretorium kurungino kuwa serikali ya mama iko imara kwa miaka 10 ne Jotham Muchui Freedom Mutearu gavana nati kwethia county ere njare ni cia wewe nkakiri mathwani yakwa ndiona kuri kintu kiri nyuma yawe ati kwenda kimenyekana aache maringo ni Freedom nawe mnoma wetu arua mama asikizane na viongozi wengine si kujivuna kiti cha governor MCAs tuliwachagua kama yeye sio akiitwa anasema hapatikani kurungu kuwa Patrick Kamei arua gavana Kawira Mwangaza aitwe okay sawa hatu githimo ithatu hello Wero hello Wero nanga baba iko ya sana mukuru turari na au karibu sorry malo kuma ke mongre oni diwa ngabana no makosa ama labana na yale kwa na na oli tola kwa ngabana na kare na ya no ndo are au hata na amante ya mengo na mambo ya mzuri no ndiko are adongo hello so nakare ngena maimbi abatikie no ndo imbone tekile kuingia no oteka ira launching manifesto ya na ira ya no manto ya one band na one band yo maimbi ya kulipande vai so nakare ndia ba no ndo andi ni ndeno wengo wele ki manifesto ya abane kra one band apagane tu ando etige na au me ba potemo tezia to atiraniria weo kura tu era to atirani akinyanya asante sawa okay hello Wero sorry hello Wero sorry okay hello Wero
Hello. Watu ringira thimo please nicie sauti TV ku kenda to watanira. Hello. Hello Ero. Where hello? Hello. Hello Ero. Hello. Hey. Hello. Hello, karibu sana tunaendelea na mukuru. Hello. Hello. Atire tu ni sauti TV ku bro kenda to watanira. Hello. Urari na kalati lubaru. Ndio kompya. Karibu sana mukuru. Ende na kuatire. Naongea kwa mwangaza. MCS na conflict of interest. Na pia ngavana na conflict of interest. Yeah. Kwa bonde. Interest sio bokaria. Ngavana rira ringa campaign. Atari na ma MCA KMC. Aringa campaign kibwake. Na ira ringa campaign kibwake. Most probably murega baichu. And many others. Ibo bena interest ya community leaders. So kwenda kusideline MCAs. Kutuika MCAs utem tuko MCA Atea na ndwele baandiko kuwele. MCA atumba kuindependa. Ka MCA atumba kuepia kwenda kutuika gavana no ngatu ina. Una utombe kana no tozi. Atena ando mpasa budget. Na Atea all 6 MCAs bonde kutuika patese die gavana nyakatano. So mama no kuona kuna so many issues. Gavana wendo na dana anto nya bestini MCS nya bestini kai komi pesa ndieke. The rest bakeza kwa kimo posti. Lakini whereby we have all the MCAs. They have got against her. That tells a lot regarding conflict of interest. Ipo ya mati. Thank you mukuru. Asante. One more. Hello Ero. Hello Martin. Oui. Ni Magufuli kumadro roje. Karibu Magufuli. Martin kedri atongori bonde. Bokede kasana. Kuna Hello Martin. Kukuwa mukuru endelea. Kedri atongori bonde. Bokede kasana na please nisie sauti ya TV kugenda watanira. Ndiko nije Martin. Martin batwe. Tukolelia kaedia. Na boda agia ngapana mno. Martin toeta na point ngapana me atu ngoito no eteno no ndo Martin tutamo tare de genda eta gebule ya serikali wako bwedia. Itokona yara mainga reta agaro mia MP baraba tindirwe. Agiwa iba katana bangwe. Martin kunna no to le to kona Meru ga yede de no de mandelo to kona ila baadwe wana inzo tera ni impeachment no to ito kona ngaba no te no ato ende ti sera mira radia na ti women de no ti na tio bunge nkuroma Meru yo le li atongori yo ntonje yara no ndo Martin atongori barenda kana atongori yo nto ago Endi maoni ya watu katole limanto mitole dina meda len duka to no eteni ngabana to no to na kokura dongori bangi na ame nyanga nyan na ame ginya tungu na renga bana na ginya nani na renga bana ende to amon ahono gibumbi kugerianga okay mwisho opportunity tafadhali. Hello Ero. Hello. Hello Ero. Hello. Hello. Hello Ero. Oui. Hello, bwana Mr. Martin. Oui. Unimbui kabisa mukuru wawe. Kenya unimbui kabisa pita na orati tonga bane. Karibu sana tonga. Karibu tonga. Bombe buruke ya kurumba una mukuru okamba jiyara. Ba ukede kaponte. More bende mno ndi woni ketu kemo kambere. Tawira ni bisof. Na kinya mura ne apostle. Ne apostle. Bombe buba norongo botono kuno no to woni kuma kawira rapire kubule kinya kapeni. Otiro ndona mura abaithu iteje pikiriki. Era wara na jata vyore.
kwa mbele bwana urongo kabisa no toneka akurongo cia Meru na utorongo cia kintu kingi na ke woni ndenda kawira tezani ma MC baraba cindire baraba zikirie kuga bara weta tibura aite na pokizani bungene to Meru County abanyezi muma kizana weso bamukulokerie budget na bamukulokerie bivingi byose no tuba kwetwa kuri akwatana na baraba ndini mwananchi wena kintu kingi na kyoke kundi kake kawira kuona uwe muntu ni munene na ringeri kuwe ni wananchi na gwiri kwathikira anene barabage kapitana na gwiri kinyago kwegona akini ya mutora wa mutinyi bibilia tora mutomboria ni kwininya na kwathika na gwitikira tete mukinya makosa na tena makosa kenda no ntu mutongoria na zara buri murungu ndi buruka wera buru na kumisikia na ate witaona ko wazira no ntomero batu kumya otende kwero batera musara jo na kinya musiye babo ndo bakare wa musara lakini otende wote bomba kuitwa bakiro ya ndo woni burunda romba buruna ni ndo na bandi na bagwatanire no ntoka wete no kona Meru ikare woni se na tuwa bai ko botore na ndo bai ya rende tsere chana ara Oi wa soka na una kwa no mwete ka ngeta no mwete njia na utakinya njia kwa vile nyate kumya machinani maana ni kwa kumya na na wa tanira kwa kenda pamoja na zile ndio pamoja kwa trading buki pamoja na kwa na para saidi ni kenda atunya na kapita na kwa tana kwa kitu kwa kila la wewe na kwa na ndio buki na Meru yo ndo ndio na ngo turuwa na kurumo ila tukayo kingi nyuma gaita atekora thank you tonga yes kuringana maujo ndigwa kuma kiri aringi kura bau kungu na kuga mantu ja biama mbere mambuge kiri Assembly Meru kuna MCA 69 na kiri MCA 69 MCA 64 bo benene tiba kawira mwangaza benene azin kwebya mabira bagupero te kiripyo MCA 20 bagupero te kire kya makia bas na munene waonu yinu MCA 21 bagupero te kire kya makia yundie uyu munene wao MCA almost 10 bekinjubiri no kupeo benanga ibana pia niwe na bo kubara bo tigara na MC batano akibara patinene very independent yes na gavana ndia romba kuna nokumya atari na MCs no twari independent na ntikurikana kuona akithiruka akiugaringira MC ukura augana ndigiro kura bengava no Meru na ndikiu ili nengireo ili county assembly Meru itobati kumya address twenda kana twareka gavana arega gutwika kuri MC at least kinya u20 bakwaria mantu jawe anto bakara bakiuga atiri ange gavana ku MC kinyo mwe ugumu defend ukamu defend yatala kuina kinya mbwa pate position ya kuma nto bambas mbwa be dike mwende idire no munene wenu ntunande mwende idire no minority linda wa kama kiambas mawira na we no majority linda wa kama kiai yake yundi ibo baingi oni be na almost 2,000 yamabio bire wake bokino bi na 2,000 zira umba kuimpeach gavana sheria rero ya bunge thaici yugaga majority linda iyo mujanga gavana kire assembly ire kuthigi to gavana umba kuthithia kitikuru kirite njare ne cia majority linda nuthikira lakini majority linda no kona bena conflict nawo na gavana nugwata kinya budget yongwa yamba guthira ki majority linda alafu ikata speaker alafu nayo keja kire committee kichamunyo committee muzo sishonde
na mbe opposition iko makire executive igetire ke majority leader no to majority leader no mouthpiece ya thirikari na ndio tuikara thirikari leo itina majority leader no kuona kwina thina ngethi ndenga sobwa na arua rojo thine wiga ciara kairi chairman yo committee ni mwa mjumbe ni mwana CEC ule ndari chairman wa committee ya budget yunda shokaye bure bya ntosho assembly ya Meru kairi yojo ndari chairman wa trend wo shokaye bure bya mugambi maingi ari minister wa trend kairi yojo daiji kutukana mugambi maingi ora thawari kairi wati gwatanira bibi gashoku Atea igo ndo kinya ruto no kuona we ruto na utambera akagatiri nya ministers baba ibeta yekinya bunge ushoka biuria no lakini sheria ete kugita Atea ite kudia kuma sheria 2010 kunu kuona kuina problem au na ntwamiru bati kumia kuthoba kimenyaga governor as long as governor at least atina MCs oterwawe ikethorena ina thina lakini muna governor kira gateja governor kaka nyinya ete adi na leaders ba papia mapiria nyero makonya na MCA na ya at least na leaders ba papia matikire kadhuri na dikire kiraitu na dikire mithika no to as long as kadhuri akethorwa ari negative governor ndi adi percentage shwa mawera batena na governor yaba riona iguru no wata mewo iguru wale adi akiuga mwekuru mwenzetu akathukua lakini kwe kintu kire ni inkuru kikimawira ora munene no mwete gitike inkuru kia iguru urina wikire nyaga no gwata no thiake mawira kaigite mwere ithiri kinya tuma kugasore ningambwete ta korie munene wao mugesore no gwata no tugitike wera ukane nkiri akaria on behalf of the party no gwata so mawira raningo na gwenda daktari nyitu terumwe lakini it is better to face the facts. You know, Daktari, I think okwavi indicated nonto akuwa ati kure anto obwa bako puppet control anto baba mbunge. Akwa uma baba papolide unyuma nara. Ntango my friend. Ulimbere manu kumenya point of information. Yes. na kaidi antiko menyane kero ntwa kwenda ukaraki umaya moto mono belate batwe itusavite ndene ya assembly eje itusavite ndikira dura ukangita itusavite ndene ya assembly eje na batwe ntuko moto ta against kiama twengwa KPP a good example twengwa na tikwenda kwetu ni sheria ikuga wathie as per the party ure kugita Atea na Dr. Kaidi na mislindre this boy kiamene ki what was your argument argument yetu ka tweragwa nonto kiama ke kuga mbimbi ai what was your defense yakwa ka ndauga goni and de nyombere as kalembe digerini antu ini kureta maoni janto urabo mpira no kongwata ko uibi byatumira wona batura na kuingika no nduguni ntira una kya watho bwa kiama into respect kiama na what have you na ndo mpangaratania ndenda kuga atiri kongwa ndai kuga antuneu kaithia a mislindre this house from the wording go au gatiri na kuikira question mark niki 69 members bari against governor wo aguchokia kante kumenya kedana akogwata loyalty to the party hivyo tumaona atiri actually ni oto kari na hivyo tumaona atiri hivyo tumateona ndula atiri nominated pakeja gwita against the party ura party gwita na atongeria baora beri bete I think ukeja kuthikira anene bau bonde bakwaria barira ngabana atiri ngavana twe audience twarie mutongeria omwe mpandikira message no wona juke thimu ampera kathuri nerire ngavana bachemanie ngavana auga akonoro otariki 31 royo iri akonora ndogongwata na ndi ndeja na kugumbire gitiritwe ndame hata atira tiriru karinga mimbi akongera kana sichui nini so uratukuga kathuri na batare guchwa ngavana kathuri na chwete audience na ngavana na wetikira 31
na into kumenya what transpired that one ne gitata change what transpired is kadhuri ke jira kama tete mauta allegedly kulingana na governor antwethwa kama tete rwiro kwori montu mauta number 1 bwana Ndula ni governor Kawira Mwangaza wita bogeta akauga kethe andime mkai ya kwejaja nkwejo muchaura nkamuchauraniria na gakinya gecho iwi mauta number 1 kuma king governor ijo mauta number 1 etaka gwata mutano ro chindirwe akaja mauta number 2 ikaethe kuringa mbe ithile akira uge chore na kauga ni antu bauga bauge chore no. That's the way they matter with all. Okay. As you do that, as we muchokeria. 1 minute. Berewe mheshimiwa Karinga nonto. You know, kuri confusion yobo ndetera aoni. Exactly. Na ndekuelewana ate atiri. Ukuwa ati antuba ibakwathikira kiama yet otukwenda witikiria ati antuba kuri muntu wo ubera. I think it is the same thing that you are saying mheshimiwa. Ambi kaidi atire Martin. Bati turajire na kiama kingi na nkumenya na kumenyo na rando pete apronchi goro. Kia former MCS caucus. Kiama kiu kina MCS baraba shindiro kura. Na daktari numo ao uro shindiro kura bimo memba. Lakini goro na rombere apology na ringati mungu kemaita 10 kukwira uma kukwira ni tiande lakini kaombera kama ene kadi nyoga itetera ndikwira uma lakini yes igoro twaira musemanio musemanio the former MCS caucus of which is a member. He is a member nonturi. It was our first meeting na naringire thimu aringekireria umaitaja tano that's a lie akimwiraga atiri akimwirimbijite musemanio kuira ntai utimuchemanio yu kimilitiri posted utimuchemanio yu Martin defend me. Can you defend me? ari boni utekwende Defend Martin. Defend ke mtojo. Okay, yadiria alafu. No, that's a lie. Ate kwenda kuwa na ate kwenda kuwa yote yake okay. Yadiria you will have the last one. Mbele mama Martin. Karembe atira aliku. Karembe atari mushamwe hu. Lakini aliku na apology. Igoro tu yoni chamani wao. Yego ndadwiri chama gitu ngora Karembe nani kaije atiko menya kinyende munene yowe. Na manto yo de rejaga ya duru de chair. Utemana uteya atimira raringi takiromba akiromba kane ke pointi kwa ningakenda kundisoni ali mumemba ningakenda akenda kundisoni automatically kakuri kiama kere ni automatically urari a former MCA automatically become a member. No, watu kodia matende inaba tu kiranto beto discipline lazima tu kiranto beto discipline udumba kwaragia urokwenda antura wa former MCs bakuga urwata as long as urogotenwa rito reu ugo tu itakanisene udiro kwenda kena utukane ntubaka nisema kudija. It's called freedom of speech. Yes, no, Naire enshrined kile katiba ya Kenya. With limitations. Clear speech. What you can freedom of speech ne ku infringe on the right of another person. No unlimited no ndendera reforma MCA karibu kwenda. Come on. Na watiri kedira atikwenda kuithira wa kedira atikwenda kuithira point of order. Okay, gentlemen. Thank you. Easy mheshimiwa. Okay. Arao kari. Number 1 kancho gene nani ara kalembe wire awitu kuthukia tweta michemanio ne yu yontoranda ari mwaronkanga 1 kankwira uma mheshimiwa mwenda ithile atiki yake atika ikirwe nkwia no ntu igorone
igorone ntugwira ngavana etite no na araritie muchemanio antu kuitwa mwerondo na antu bandigirite ibakomenya na iba insight ebera itu iko kwe muntu yite na uitwa ngavana na dikira ni murume wa dikira muri dambo dikira ni mheshimiwa na mwambo yora mheshimiwa mwenda idile abera ingikwa kwe ngavana yite na ngavana na yite na lakini woni nte yete mujamana yuna nte na interest na mujamana yuna ndo nte yete ke mujamana yuna nte na yuo ya wima ndo tutumba ko ari yu dikirani utumbo ko sabasi lakini una ndo dingira uri na ini mwakithe inda are ona inkomenya bu so ndandi mwakithe ndani komenya imbibi kuendelea iti na u na kama na yete no ndo kama no anga tenga bana wa mheshimiwa ndio ile kana what I feel burankubwa na atire daktari burankwelewa manto yani atire ya Kameru ndi twina assembly ya baba chindirwe na baba chindire yenu na ya baba rembunge ne thai baba chindirwe ni bo MCs ba governor that is what I feel nkare anabu digira njamba nawe nkare anabu ni digira nawe no necessarily no ende kaevia yes digira no warujere digira ende anabu no wambi number 1 nkare anabu no ntungwe MCA ni thatu 1 as a representative of the people number 2 no oversight na number 3 ile legislation kira nawe kirani abondi kirani ote o kinyamwe mheshimiwa mwenda idile arato kuritangwira yawe ote amwendi MK arato kinya ngabana eta kabwe information kiraito na eta na nya wako na mwenda idile nabaka yethia mchamani onenya kurura nya project ira tothithetie I never complained na taba thithia bu tikirani murume tikirani kadri please nawe bwana tengina wa weterekiare etera twema dikone ya ngina weterekia na gavana nani utoi mwenye gavana na nyama dikone ya opponent angwanda na problem na yo kaevia kwa liorongo na ngenya kaita inya kwa opponent ndori bintu kwerea kiatho kiari kiawe kaevia jira kiangaratania muno na iko muntu no kuiwa na iko muntu na ingino kwete akauatiri gavana na kwa ujo kanya muno na akwewa maiki jiro kochwa kiraito au akimwira nikino tokwa etirikia kanya na boni da muchindere mbona kuromba imanto simple tokobate kiraito achindire itwe kanya tote kurea baraba achindire mheshimiwa ito ba ayo miaka yawe ta de unare to kompe na to contrast to menya mheshimiwa ngomeza ngirore na mheshimiwa ito ngomeza ngirari ziara ndo kwa kwambeta kilimanto ya mheshimiwa ito ngomeza ngirari lakini netigerie point imwe very important netigerie u mwiko ba kalembe isa ndire kwari lakini netigerie u gavana aka hostage kutwika gavana akienda kweya kithi no mwankete uri mwenda ithile akoroya no aita mutongerio nge wita mucemanio ne u tinga mwenda ithile uroringeri kura akia kwenda wita ruiro rwarera akia wikiro those kind of ankwenda kwira uma to agree scenario very difficult na gavana toba kuritangwe okay yeah when itra find out another solution which is solution yeje is very basic na action yetu irenda kwambira Jumaine tugeta pressure and tuli o antuma interested parties ba Meru of course na Meru kinyoka ya bodo mu Meru tena gite mu Meru ina interest no at the end of the day story on the new to psychological torture my friend na to tubiri ko tatu ne ba to rendo tumira ati ko 192 area kuera president na thari county government ya Meru that is the article that we want to use. Okay, jakuthoma the second section of the same iriuga nukuga yakutha kwina ndoa kana uga yakutha kwina special circumstances kana internal conflict and Martin they can take is it that bad it is no ndure ugono kuigwa kinyaba bana ibari no mo ibo tuira ntuba kinyaba kwatanira batendana na kwina scenario je uye ku describe ena antu 20 bendeje 20 bendera Martin batu kira to kwenda I development ba kwatanira nobody cares utumuntu ina thina no iba tuitire ngugi lakini we decided undo mo ao nyata kanda ataro chairman jaka ngole ataro chairman ke kinyomole ao but Martin what we decided okay ja kwithirwa kethira jo morete go function tombo change mathabu jaja in exactly 90 days
nondo new katiba ekuuga eriuga within 90 days nondo eriuga dere but once we petition the president to petition president ya dissolve the county no menya iro kuuga but turakarire ngo twachuria dere tutumba kuuga governor imweya wenka na tutumba kuuga MCA ni ya bonka tuga twenge governor au ngiura tugatara no ere bakethura nabo batimwe atenda bagwatanira tucoke wara tugakarikaire ande turauga atiri ibete bonde right bagwatanira tutena thina na watu tuka withdraw our issue na zikinisha tukambia kuthurania on Wednesday kiri mwananchi betu. So we've decided a very simple thing to do. We petition the president and the Senate to petition but to dissolve no more reji. But the commission onto the government, the president is supposed to do a commission here to dissolve the county. But the commission on the nachieto ichikongana. Together oni nkogea wasiwasi mwana wako atitho mano ndumbuga ate ona basari na mbeje chirio inkogea wasiwasi kukaura ante teno ndonte wa mpempe antu beto bagakuwa inkogea wasiwasi antu beto bagakuwa na mbeje irio cha kuga irio chito tena ngalo bya kuria gitomi no antu beto atakwenda okuruke twena itomi bya kongana martin twena list yenda ya kabisa tukalite ndi kuna tambe discuss bogo so basically tomonithia baraka ndathithia commission yere abo iri kuthithia ko determine kethira thina yuti yeto twena chio ithina chikuringithia mwananchi kama na mwananchi no gato twaria signatures kinywe kethira wono kuona twithangika nyago tusaindire ututwario tukitata ututwario twe signatures na ande after nyumora katiba eriuga muthia kabisa ke 192.5 eriuga inside 90 days either Senate yego geria the suspension kana tukutara another county government. This as basic as that. Story cha utindo to story cha impeachment na ni has a very good idea hata Salesi lakini nani ke urekiunda kuria na nogantu barora ni yabaturia bachuria dire sasa watu kweta twatara another governor ba kore mukugwatanira nondo nande bati utwira kinaikyo mtu akorega na iki ate kwenda aya tukana tuga for example nyato koga tuku mena mora to tumbo obari call bati dire jemya ka ire nondo ni morera wa kurukire ugire na inye nini by the way impeachment ya governor te lazima ediri 18 months ote mando ya 18 months ya leo no ne kinya rojo kana oke nondo ne moreje ya 2012 na amendment ya retro 2018 ita kurukirwe etigero ete kurukitwe Senate mwangana ndeta ali bora so ateko need to serve 18 months before agitata and that is the truth that is the truth oro tomba kwa record the MCA lakini ko dissolve the whatever it is simple. It is very very simple. By the way, teko anda clause ingi ando batinda kuthoma nga teko 78 angambi 192 ake and we are home and dry. And etera Martin. Kankorie mheshimiwa. You just wait and see. Mheshimiwa Kalembe. Is it that bad mwanka kutuikia tuka invoke 192? It is bad. Isipokuwa ndo bakora kwaria uwe igwa jayararia. It is too bad not to know. Oninde ankwenda kujukia quotes. Atia quote tia ruterero rwa MCS iba kwenda gikaro senator na kuja kageria even ndenya gipempe mpuru Rogers kinywaki engage kuthwa kwina dialogue ara mantu ne jaria but governor aliuga ikethwe iri messy and noisy orende kinyire au uti muntu uti gukira na uti muntu uti kumenya ketha kukethwa kuna ngwataniro kana gutina ngwataniro kandinge muchumare kiongo bwana Dula. Yes. Governor wetu na thurane utongeria bo women rep na management ya county na family affairs ja kwero interview bio bithatu tukethwa twina best governor ever ura tutona nondu tutongeria tuona governor omwe kuru dene Meru county itu kwenda obu testi tuigwa nteto chembere first gentleman na ngugi behind the curtains ali tengugi nondu ria tware kwa munya ni umana ngukwira burudura indari mathikone jaria murega na thomere MCA kwenda na gavana akujukia ajukiria au moja kwa moja MCA nabona aja iba imbere mutwe
ine former governor munya ogererie ku neutralize manto mporo ke Meru akwambwa ne deputy governor no ajo kia ba ora deputy ke Meru mporo ka uwa ko ripuka ko mathiko ne jara jateje inya kuthikanwa. What is that word? Dieto rireko ke Meru no rigawa deputy governor akemwera ibuje ke Meru enu mporo gweta wa general ke Meru. Okay. Yoba mweta munya solution area ndene Meru etigere ne enje yara ne karinga araere chairman bairinganire nandi ba share notes no ndute onge governor atita yari kuthikira na fear governor tebiere imbecha niki mbecha tia women rep ile chi unconstitutional no ndo naruo geta kotini mbecha ithetho ireo no ndo iteomba gutarona akina mama batienda kuria kiuria ni nyatha ibatirambire kuri nyoriku ambire kuthithia planning mbecha iro rira tumaerwa no ndo ni unconstitutional ute mundu urenda kuria kiuria na ireta ura igwitite atia so fie governor wetu na kuria na kuona urarerete antu 12 billion tieja no ndo arare muchedi arare gisabiki ale ome atreja atonya mubire ne ura mundu ga mubire yo angatonya nkaringa ura ndinge ujo atonya akona mantu ijomire no ndo 12 billion ariona jambe chinge mono ari in terms of money but namenye kwina sheria ketha imechara recurrent etetaurwa inyandururu eta kugura mutu ikeje kalio ou etendeu ketha ichaba assembly ikagwa tokima ya assembly atetaurwa inyandururu atina power chiete ou ogitega methene atigona na mbecha kidogo ile itekugithaja itekuetania na manifesto iria yareo na ndi kuthithia nteto eu na kwangaratania Meru na tatomba kuthithia na ndi ni okona kerere no kengeta akengeta ikashagara bagara no ndo 2027 na mtu nakwenda kuchokwa na ibatu atongeria batu twengiro na tu amika tueja tubera utia ibu muchoki kwa watengere inyoge kuthwa no raugite gwaita 100 million na ikura utia ibu gweta kwira Meru bera inda promise tenjogu aiga chungura kaleku na ile okona nande kaithia akajukia advantage karembe akajukia advantage bonde wakaja na ibojo baiba erebia kera mauta banje yarare batonyere atigate au peje na impeachment we kwirerwa bonde bakone ibakwire na iriare au bagetekaniria bare abwega na rikadira abo na Meru agatetheka betigiri ntucho keje yara ringi bereweja mheshimiwa Karinga you know Mheshimiwa Kalembe akuleta a very exciting scenario mantuja na I think itengo njumu kiri governor kinya kunenkanira 100 million ira waira nonto kiri manifesto we a copy which I have kutena flagship projects ira wetete akabwithia so the 4.9 billion chakunenkanira kiri wards omwaka is not a big deal kiwe. Actually, I agree with you 110%. Na kinyaka ya kwithirwa na cio na ibarari na CIDP baradi dagia alingi adjust. Tega nyaka da ku flagship barira ji nyingi irienda kuthithia alingi adjust. Na number 2 ibo no kulikana bonde irethirwa I county etawata adjustment fund is equalization fund kana the fund towards the allocation kana whatever no we controller no mwene mbeche no gagitade no gasitumira so in my thinking ginyoke ja tu on the roadside we yoka ugatire woni nkabana nkara 50-50 kana sungure una ni agugaira ugachoka na nde ukethwa bukakara ndiguru no it's to only take 45 days to be very honest 45 days chakwalia na each and every ward rep bugete kana iria buka trade buka mwira woni ari no ntinde nkwenda kuthithia giki woni anthithia giki na guthithia giki atuthithia giki so akairire no nwe the main person tu kinyaba ke ya kera bagetikaniria na ward rep beyond the biria bakathithia achoka mwira bona ndikendo ithithiria rietore utaramenya impiko bora dio tobere nkabwakira barabara eje nkabwakira in no that particular time MCA una kumenya u gatikaniria nao na governor that is all what these people want by the way taka ugako ikinge bakwenda iketha uni ndabwirite tukekira kabarabara kaka at least mbethero na opportunity kakua kabarabara kakagitaje kakathithwa right na kathithwa utekethro isto
ulira cha kugetabara so kethira ugoigwa we in control right no tire umba kujukia mbecha kethira ya baba mbecha iria barijaga iria banenkeri bumita cha parliament botena bilioni yenu era bwana ngwate no bwita kurira nyomora na ange imanto omba control na jo irange manto jange omba ku control je omena kwende kwiro omba kuga apart from buga kuma gekitie governor ati omba gwita ukanenkera muntu barabara ageta akare ati the kwende no ndukadano erongo gino orega kwita yulo viongozi kwa bwega muno itubakiumia kwina manifesto 46 Meru County na Arua 45 na governor 46 Meru County kote mundu tekwenda kuthithia gantu kalea eri antu bo bakathithia ima MCA yesherio tembe shane nkiri lakini abo ri governor rubati komenya kinyango gizi ukathithio gondi de shema MCA no gwata kubwa karande guru na MCA ukera MCA na ndiko MCA ita wondi neku ija project ya million 20 unenkere yune 900 million kiwoli 45 nya bilioni mweta kinya na mbele shama endeleo tunashio bilioni nkurukie bilioni 3 na mwana project hizi no goka thithia no gwata hapo kuna dineriku kuna MCA barathurida hizi bati kumbo kinya kwa onja uraba bali toki yeri kuma njira nene mbi kutonya kwa onja ti safu njira thoki muno na MCA tumbo kinya na ni MCA jo otu kababa riwe tumba kuthithwa utukora mtu atiringwa kura kaire ndo ndoba ko kawe MCA ari uthari ari mtu uthari Atea nyenjire mwe ire anayo atumba ukitatea atumba kuthithia ku ulingo support muno inawe governor bani na MCAs banenkerwa allocation ya projects nyo te mbesha bakanenkerwa ndo of course niko minya utuga te MCA ko implement projects ire no governor ka gitatea ko implement projects ire kida twekire milioni 10 budget ine na mbeshi bakona ni yoma ni na aingu dia for the last 2 years itongeri mbesha kinya kumakire kidikare ni tongongerwe kindogo ko byaba kino milioni 20 MCA no adije to projects tongano na to milioni 20 tashingi mianda kashe muke wakana kashe milioni 5 na milioni 7 ko milioni 20 kete mote mbesha shingi mbwa kitu kidogo mbasa ni 3 ko igatira milioni 17 wakana kashijere ndokora mbeshi ikothira imbesha kidogo ko ingu ndendera muno ngavana bakarande kurubete kanya MCAs apart from gwetikani ya kutumira milioni 20 na ndi ngavana wakera MCU actually kewondi yeku na ndi ngavana itere gutigara nke andithie 1 2 3 4 5 lakini tugeta tu baire tukera wananchi tugeta atia tukuthithia no ntiko likana nyagitara kiraito na tata mwana kiuga atiri we MCA ndabunenkere milioni 20 bugeta projects now buruga iyo ndathire ndi MCA lakini ngavana Atea ngavana kaya kuthia ciawe ukona kirito na yikira muno are no tukona kule prices ya tumbo kinya lakini bene na MCA kwa kira skin turaka tu na ngavana no tukumenya ngavana keyo guteje wita something kiwondi yeku mheshimiwa ndele atora ni point itwa ere atori bire bingi bi tuchure tuingwa ai point iri ku ngavana wengwa ri ani ku promise milioni 20 30 50 kana nya milioni yana kire HMCA kana ichiwande number 1 dai turona batakurukia CCs kuna ngana kana nyomuntu budget uroba kuya memba never all those things point of information kaithia kambire kaithia atiri thirikari thironga magano ndukura niraringirwe no gwata thirikari ibati kuendelea kuna kura kana gutina kura kuna ngavana kana gutina ngavana thirikari ya Ruto mpe example ya thirikari ya Ruto kutindu kinye mwe watuika gutina minister ofisini I at what point thirikari Meru gotoka gutina governors itina CC ina betire CC abati kukarangu gine mbangari akanruva kile next CC no gwata na this is ukita budget mbaidi ita wani other technical people kwanza ukiyoteka nyesi si baba duri baba ingie
Patina no they are just political figures. Yeah. Sisi ula duri education kiri county Meru. Uro nyera aizaga interrogated. Nuna eka aiza vetted. Kuito amenyaga. Mine sisi utika amenyaga. Kudo te bati kuenda giatere. Sisi bati kulukite. Irikari ke bati kulungama. Irikari bati kuendelea kiasi sisi atio. No turendi in every department kuna chief officer kinyora kinyora atio acting. No wata. Ku kinyata ishi supplementary budget ya sheredi. Okay. Ibati kuzo ya jirete na kaidi na bati kuzo akimya kana tunaka omu. This is what I was saying. Unipuatre. Kukwenda goodwill. Wona? Na tutekurea buru. Na kinya utekurea ni kwenye kukombekana buru as much as possible. Ombe chile chumba kuonekana. Chumba wita wandi ni ichonekane. Tisa sawa? Lakini kadri ya moyo. Tutekurea batwe dikira batu budget the last budget this is the 10 million kwa rene tumi. Lakini kwa ingi chuti wa kingavana nyingi. Ke flagship project. Kwa dire ira chieta to wa dire ichu to wa ichia owandi ni kiro kenda chidra at least ko owandi ni kinyiri amount of money to with 10 million. Sasa sawa. Maybe da iyo brande ngiwa kandengira mheshimiwa wetu gavana. Kamuna mheshimiwa gavana era antu ba kinya the 20 million kanenya ire ikoonekana enda asati now no ntukwina 10 million ira chiembanjeti na chakurukire kimbanjeti ire thira already iuni ritengoge then waya obichieku yona staff brabo ndebo kwenda wethira bwe nabo bo ithire to supplementary budget yamba kwa accommodate inge ya accommodate and goodwill ni kwendekana mheshimiwa daktari. Ugo tena capacity kugitira MCs beshira bati kuyawa for information. Utibati kugatire nga MCs ibero batomeri wirio kedo kedo kukombikana. Ubati kudo nyokete ta muno kugatire ibongerwe kinyethate ga 40. No to by the end of the day mbeshishi igita gutangukia akithi. Nubona akithira ina thina no bari igo kosa mwashtea. So vonda mheshimiwa dikera wonde githatire. Oni kurigaratire. Badu turasavite assembly ya umma. Na I'm very frustrated man. Kuona daktari kaethia ntikumekethaga kwaria out of frustrations. Kana what is transparent that today na kurea ikwerewa bubwega ngavana na mbeca almost 3 billion yo kaethia kuga karenga kuga aria bomba kwa injustice bakaharmonize nyomwere iti yao chionthe amwe through supplementary nyono betie ikona mbeca chika ikongero ikinyiria cia gavana ugite akauga goge anga kuragia mongi na 20 na ni 80 ndeni onyuma imbejete nio ndeni gavana kaura mwangaza rwandithia mbitikiria mbeca igeta mashinani kurita ngoge woni nani kariuronga na kibaruga na mbikiri kibao kurugura no mirandi yothe newe na mbeca cionthe iciawe na ndi inkurigana ni untu kaithia gutuchethera manto jawe Okay. Kidira kabana tudikizie gavana Meru akadikira andikiri munene yugatiri watu gavana akadikira mjaka yakaithia ate saxindi ko gutabula na kimenya atina MCs baba ingi kira bati usori solution yura anto baba paita uba kwatanirite yes lakini wote adikira mtu yakaithia arenda pa ndenda ne aga barankwere ya kumena no aga kenda ithire yako wa kaithia ajukia unaona nyauni nambumete ndira MC uthuri na nanci ndire ukona kaithia ni bati ku accept nda ashindirwe na tibati ku MC ura to embesha kenda mushina next time haraka are te wewe bonde na bo burute bo mheshimiwa fair enough gentlemen fair enough ndirio ya 3 euria the Meru yenye kando na bu mheshimiwa kwenda college ati wewe no withdraw okay ori ukimisa advice gavana kumbeka the nenge ya Meru yenye first gentleman Murega Baichu now that na riri ntukwira ntukwenjuma that tiwenate ya kire mategeri ni wakuwa kire 40188 na kire Facebook fan page yetu ya Wero TV. Janice Kawira hapo naona president aingilie kati kozwe
ni balaa. Akawatire governor ni mama, our choice na akae ngumu vivyo hivyo. Akawa mpaka MCAs wajielewe tena. Mama said ana serikali really, si wanipitishie ma-CCs hadi Nahama Meru. Okay, sijakuelewa vizuri Janice, lakini asante. Dhuranira Mutia akawa, so according to Karinga, the MCAs are working under instructions of the party bosses and not the mwananchi who elected them. Akawa mwananchi, akawa then, if this is the case, Meru County is being held hostage by cons who have their own interests. Nawe Eric Mwenda akawa, those people are just making noise, nothing substantial. Really? Kaimenyi Useli na akawa, Kaidi is just making us not to tell him to listen, to be informed and then respond. Nawe Tumankadaka wa Kaidi asema unataka bonga point kwa mheshimiwa mama. Akawa, but the fact remain, mama anadharau MCAs live mbele ya public, tunaona vizuri kile Facebook. Hello Wero. Wero hello. Hello Wero. Hello. Hello Wero. Hello sir. Beta marata Patrick kumakia gai. Bwana Patrick, karibu habari kuu. Woni bora kuona. Kwambera kaizi ya bonga point yaswa. No ntukaizi ya. Kwambera nyara yani yetumo apege na muntu egero aibu. Bere bangi. Ambu ya biwa kenda adiruwa ziri bangi. Number 2. Kona abati weta. Eta kazi ya kare na MCO urari kwa. Mteberia. Nya enda na ukore, nya wakali tu uonga mtwa. Yeah. Na uja atiri. Oke ya aenda wapi ati na mbia. MCO ngeke ya mbia ba wiki. Aenda wapi ati mbele kare wapi ati. Ndio ndio kwa atiri. Kawira dia penda alienda kwa alienda barani na tongele kwa na alienda na baba wake ni bali wale bonde lakini ndio tulima na kiburi ataki kusikia maneno akiona ngo wapi kwa hiyo okay ndio kwa ndio leo tu ndio kwa alienda barani ndio wake kama mwisho baka ni go wata leo omini onge yara wana wote tuite na tuendera tumo matuja kana tu na ile wakara ile bawata leo na bawata leo ndio tuwe pande. Thank you Patrick. Bo ndio mwisho mrela apinga mno ya bonga na kwa itu kunyantu kinyanga bana baraba ndio akuna mama tena hapo lakini ni watu ndio alikuwa ngoro karara ndio kwa karara mbaule hiyo yote sasa inatuhusu nini tu majogo na karara mbaule na ndio mwelwa ndio ya mbele ndio ngomongwa wow bado ambaye tukamile ambaye ndio ngoro ndio mwanana kwa mwenyewe okay. Thank you Patrick. Okay. Yeah. Thank you. Atu kijimoish. Hello Hero. Sorry. Hello Hero. Hello Hero. Hey. Hello, karibu sana turari na mukuru. Hello, please to need sauti ya TV ukienda tuwatanira bro. Hello. Habari yenu. Watu bui kabisa mukuru no yetu kari nwe. Wonbeta wa Gitonga Mboi. Karibu sana bwana Mboi. Ndio mwega. Na bwana argument yendo mono. Asante. Ende tangulia bwana Kaedi ali. Indagitari wai ndio ndo argument kiawe
ya China intelligence na kuikutika ira muguye hello na kuikutika ira muguye please nisi sauti ya TV kukienda twatanira mukuru uria county ubakudidwa ukithikira tuti watanira mukuru hello okay hello Ero hello hello Ero Yui Unbeta wa Mugambi. Karibu sana Mwambi. Ya kuma keye kana uni ndene ya Meru maua. Tore to keye kana mwamba. Nande mwe Meru County. Itewe taboya. Nonto bakuchanire lyo ati neka gavana wetu na tongeria. Fact. Pa MCS. Yeah. Na mwe madam Kawira na bati kwete na kole kuinisha nonto kwa mbele ni bishop na imukeli mulungu nonto ai mutongerio we na taito ukinyayo na bati ometeya taito yo tongeria ki kanisa nonto kwa yene Kawira kondo abwendele kutesa sawa bora kona na abwendele kutesa sawa ni weta mutongeria mwenzake mbere ya Meru amwira uasore kuna manzera muntu aduka tena boeta mwanya bwa kalande bukaraniria bukarekerana lakini publicly kwira atongeria mutongerio duri na kinyawe Kawira ka duri uasore mbere ya anto une ko humility mutongeria mwenzake na no mwai ya ndoni mbere ya wananchi kuma manzera babati kwareria ruhu yo bakawatanira kana bakanawatanira basonye mutonge kuromba kombe kana Kawira na karenze na tongeria MCA bonde bawatanire nikenda Meru yomba wetana mbere nonto Kawira atumba wetana mbere utongeria Meru akadia tena MCAs MCAs ibo bakoluka chemezwanda yonde ibo bakamurisha mbele itumerwe na ngire mwanya kia digitali kia barabara kia mbatale nibo bakolukia nage akwita ateweka nige nabo mbese ibeka o maito turikangwe tore ya Meru na mwabalo kizirikari ywe kinya mbese ibeka ya chokani ngite kuteta ngwe o which watu wana inchi tokeza tumeta na nya sana Kawira nena me piki ya ukaranira na MCA baranirie nikenda tokomba weka na mbele batri tafadhali Kawira yuko mote ya bishop na siru ko mote ya ngavana ko number 1 taitwere nyo ya mukeri mulungu ero nyo kwete ebati kwete aye metumaire nyankiruki ngavana wetu so akaleti Meru down thank you netegede kwara nige na MCA na digede nyabatu na abati kwete digede nyabatu tore wana inki na tokuwa no tutu to amupungire so that hili nyaba atu nangira unalo tokuwa tuevuta so tafadhali Kawira agenda kwa ibija Meru County ndene Kenya yonde no tunende niye kumure kwa Kenya mzima anto kwanda wa Meru County tewe taboya na tutemo batu thank you timu ile yuko kabisa mjanda na hiyo sawa no eto viva Kawira kana viva kinye MCS ito ndio tweet kabisa tukiwa hapo na makosa nikenda kwa bakora kebijo kenda odi ngiraundi na kuteduka thank you sir ibo yaka hello Ero hello Ero Ero hello Mr. Martin yes sir uni kome kome na wainulia kofia mheshimiwa wote baokedheka sana kuma ke Kaibia kuma ke Karinga kuma ke Kalembe na Diara lakini ende kweke toke mwankwenda kwenda bwana Kaibia tafadhali bwana Kaibia akawelezwa ikokia mwenzake Odonia yaonekane yakawe
otona sideroe leo aretanya na gavana ai mo ora na udene please yo ara kanyayo kitu kenye popo da kuwa kumpa talibo umoja ni nguvu utendao ni udhaifu no bibwa kwa gavana etekete boata na ma MCAs na remera otebo no mara kwa mtu atakwambia mware amwira tujinga kuhurira ngare ngawakira nyumba akinya kaita kama nyumbere ma at least no mwira anga kuranya urubaru kana kurewe dikiti lakini eteketa mato ya kureba yala ere tanto awata ni labo no beba mera ni lakini tu eranto sikia de milioni ana atoke skuru eta wete matabu okay atoke skuru eta wete mapi matabu come no kwithikira ibo tutu tukwata nira boya bilon toro tike toke nina mloke account enero automapu ya maingi ani tene kidogo Bwana Mato. Yes, come. Kabisa gavana. Tunampenda. Okay. Lakini anisekibu? Anisekibu. Alafu watu wote mwende. Mwende mwe bwana amukisi. Kinya skuru. Okata mtu ni ndi teacher. Yeah. Mwako wakati tomo diaka skuru. Kinya dra mwane ataita West Vitari, utaita kujata na West Vitari. Apewa time. Na kati ngwewa iya gwero noe ambassador. Mbona mwingine azipewe bwana? Okay. Mungtonga pewa asula, kada ni asula mwingine pewa iya asula. Tu wananya watu maasula na bila kula kama asula. Mwingine apewe. Okay. Pea bana kaya kando, pia kila mpobia na fikra haipo na mangita Meru na kila mahali ni haipo. Hii ni haipo anatuletea Meru. Wow. Ashindwe. Okay. Kuna a long one kuma kiri kaimenya Oselio kiri Facebook kaimenya habari ku I want to pronounce myself to the issues moving round and emanating from one Murega Baitu and the current governor Honorable Kawira Mwangaza. One, the infighting between MCAs and the governor have been largely caused by this family that somehow do not have respect for the leaders. And number two, wakawa since they never consult anyone, today the Matatu sector in Meru is exposed to daily sibling infighting between players in the sector. Akawa the number three, the self-proclaimed bishop respectively mocked priest in mockery prayer at Goji Boys and went further to referring to the Catholic Church as thieves, a point that has been repeatedly pronounced by the first gentleman. It is important someone help them understand that the difference between the mainstream church and the Catholic and their Baita family property church is like heaven and earth. If they don't ask for forgiveness, I am sorry, but they should know is wrong to mock God. Akawa many leaders, both at the top and down here, have tried in many ways to bring in sense, reason to the leadership, but it seems not to work. Akawa, it is not easy to bring in understanding to someone who thinks they are too holy to be wrong. Akawa, the governor and the husband do not humble and respect others. I predict a rough future that no one can predict. Not that men we can debate, but God, it is final. Jesus was Son of God in human nature, but he never claimed righteousness like I see today. It is just an opinion though. First of all, inkwenda kwa wakili wa mheshimiwa au kidogo. You know, mheshimiwa Daktari Kaithia, maybe kakweria kuonia oroyo kiti after we ati tibu boya corona thirikari yoranda arwire niyo ndawa maybe actually inkumento baba kona baba ingi bakiaria kabonere no necessarily with anara nye with ananto ne no ndakarite be somewhere
kabonere maybe TV nenkiwa ira mheshimiwa Mwendethili ngukuromba mheshimiwa ukiakwithira kiro ya na gavana akethira raundo na boy exchange na ukienine bote anani kwanana umwana ani kwinama na in particular wowe no tugo kwenda kuginto muno kumakiriwe ndamura wowe no ani kwinama ndamura buru mheshimiwa buru kumbikana as much as possible kwinamira munene uri ureku butithugi nante kona yakanda wira boboni although interpretation chanto mwanya menyano ntu kuna ndagura kwina ntu bakuringa monki kwina ntu bange bakwenda kinya kaide kurwamana na kawira mheshimiwa those kind of things where are you kire baba kuringa monki na wako wali monki in my view ingwetikithia nti kuongera monki kankuni ya monki no ntu nyentu kutu wetanara inatu tware nara itinara mia inja sat somewhere bandre sibonde barane kenine akira munene mbire iningwete ni murume ini karindi ini de medene ni bona nde so toya nande actually not even that yonto ya igoro but you see wo karibishire ngabana akithire wo karikire one katwari o mabuongwa mheshimiwa oro ikuo ngabana na wire kienine na bongo baragwa kienine baragwa beto maito bukona mheshimiwa kaithi area batu mheshimiwa Mwendethili na ukare amuchemano na bakathuri somewhere na actually bawa to muromba no ntonura MCA mbere ya toni tujira tuchorochoro tona no tute kumenya athingli tukinyeia are you getting my point you know then in that case then in that case 1 minute then in that tukarongwa tutigengire actually I went I showed them otino nya yange yathira mheshimiwa no wikwa ndino nwe yanga wona nya yindi not attend kadhuris meeting yanga that means kiria wita mheshimiwa titata atigita yanga we bathiriera bathithikire na nkwira untu bungi very very important uni ntona peanete irio mathaya ili mheshimiwa Kawira Mwangaza mwenda rwamiara mheshimiwa mwenda rwamionara Kawira Mwangaza yanabia kuria 2 hours ate kunoga nkimutethakia nkita tukenankanaira so ni rutere naroko ni rutore roko kwa ndula nyao kwa so now orenjega no don't akonda kugate akonda kugate akonda kuonyara kwa karikire ara kwa transfer menya kalembe ari ground ne na kalembe atari ground no tukalembe so now mheshimiwa kalembe mewa watere nya mitandao yonde kinya na ara wito bloggers kalembe ni umbulo era nene against mheshimiwa Kawira Mwangaza ndio mweterezile so now mheshimiwa re ndio tete wende bukona kanya kwa dina actually that's it twisi tete but mheshimiwa atire so now ya kwithirwa you know ya kwithirwa mheshimiwa gavana na kwirire oboni etu ila tona amu then I guess she should be able enough kwa kuritaniria ngwe na MCAs no ntuka kwithirwa kwiriro then that means atakumenya tuila to ward chionde that is what she told me thine yonde atareta kaithi kidogo please kalembe na rongere kanyembere thine yonde ukona kaithi ya kwizira terani thine yonde morie batikira morie kethira ithia mano ntuye umantu ya lichombere cho morie kethe yo atuma kwithira MCA by all over viral bakiringe tuma thine yonde MK kwetia thine yonde no thine yonde mheshimiwa toera thine yonde na ndo tempakanya na daktari come on thina yonde thina yonde ina gavana ukorirwa ndula Sunday iu yareo MCA bondi bari kwa Muchui na ndo bara baririe ibatagaterwa gavana na gavana arararia kiatho kia gwito bachaura ya kinya gecho so kinya nkenda gwikira benefit of doubt ngauga gavana gitu kembere no thithire plan aringira mheshimiwa amura kenda tukundie ka ndafu ngotirime wondine kenda tuona ura kaithi ari so vibrant good thing is here kaithatera yes ethwe angokwira ethwa is perception and ethwe so vibrant na mwana ore akithomairo na mwakuru ware aria na kaithi atumba kwira gavana ora muize no timbije kaithi muchiacha o mwega era gavana wona mwana ona inkira maikire reke ku kwithwa ion ni mheshimiwa naombe derani reke ku kwithwa ion
na nte kuona mumiru wonthe ontegete kwari na aja mwana uria akiaragia na kwirwa huga ingukaritie huga ugakirangang'ania iu ni intimidations mutongeria batere gukaranthe ja uranga bana kire itu akaranthe mutongeria gaite kiringone akaria akathiria riu nande ngavana akeja correspond jau jonthe a symbol of unity ngavana kawira Mwangaza na agwire au kaithi akiringa ampi number 2 ndua bandu itirathira ndene Meru kankwire nwene misere raritirwo ifathers pekirite nguire charendi mathomba yeta wangirogorians prayers jaromba wa 14 days na jarokaira yaraika bonthe mikaeri araika bara bonge bamwanki bara ba peace na ndeza upon non tuna egi ntuko ya egi ambo chemani afatha ba bomba ko kwaraniria maromba jara ni atari mono na nchokerika ino ndingorombere jaeta wa Gregorians prayer jaromba wa 14 days na ngoire antune no nduke ya kutho niwo mona kuringa mburi utwirerete muntu na gintu kembere mpire ngavana no ntunu ntegete no ntumi no ntegete bubweka no ntunde ari ko kunya kurwa gugwe issues chemiunda itumba kwirwa kienine na mike no ntukwina departments iri batere gukwa a very substantive report concerning lands na kwa thoko kuna makosa kwina other agencies ile tiumba gutonyera mbere otirakia mwanki nundu fatha bara baatiria abechu kura wane antu na bakua number 2 mwana huu okwererwa ojo ivile kaevi abatere kuona mwanki wa kanaka na kabisa no ndu ithire akarire ndio kaevi ya mumonku kunenkanira irio ate umwira mutano tianjo tutwari gugita atia kunenkanira irio no ndo mwana ore ana ari akwa intimidated kama ndio mwira na nyongo wewe na ari akwa intimidated no kuigwa na ojo na ari akwa yuge stage na kenda guoni pasatin urankuga ndiye mkei nonge waririe ntukwerea nara kanisene no wari the next target etera no wari the next target kweta ko rwabo geta ibyo byotoma wona ojo ndio muchindere ojo ngia chindere no eta bakarunge ko ingavana au imakoso othitherie kweta kurunge kantu bachindi no kemenya bati okurukirie into antu kaethie kuraja muno ati okurukirie into baba ngorunge kira bati okurukirie into ndiye mkei no gakurukirie into na rero korwa jaruire ukorwo mbita burumire ari ndachindirwe nditango gina kithinji ontuo oigo mia jana na kuene nkithiria bwana ndula nkithiria kampuge ngavana a open door nyinge te kanicha te nyomwera na mbio te umbika na ingi ndwera nkuona nejete na korwo kama akasa tanya guni ire kareta conflict of interest ro ire mukuru wa nenkeri murega kanenkerwa ya MYS ire gwakire department ya gender na gender ina CEC na ina director na officers bo bangi ini murandi jojo ya kugwa murega akeja kuria muntu on department no ntuna egicheo yeu akenda kwenda kumenya kuria bioria no koreketereta conflict of interest ko murega batere kwebera department yeu purely agatetheria mwekurogwe kirimantu ne jange jonde na mukarete buru na inya ntato yire cha gweta kuri TV ne ibo kwenda muthingata ibo kwenda goni karanwe ibo kwenda ngambita nyombera ndarao rara buru eni mantu ne ya concerning law izevero kabisa kena guyomba kuendelea mzuri mukire atiri mukire dinere Meru imombo kitwa nyantu wakureta no tukura nduta opportunists ndoteka ara mtu akona kuna kathina agateka alombo thonyero dinene welcome to politics na isiasa this politics
no mwantu bau ni mheshimiwa Kaidia Yora na ubudhitia. kandi uni kurekanya na murekanya kamba bembidie kandi wanago no tipo support kawira mwangaza tikira na ba kende wa rankiriki kana idanda kiraki kenda tenda aturia sauti utikwe woro babudhie muchemani kwa alia Kaidia ba ngo ba kwenda Kaidia kubwike muchemani kwa alia Kaidia simply because ngorwamana na mama mtojo no itwara wikirikari thirikari account assembly ku report kire ari chamani wa trade ku kurikana na rikana ku report creator the appointments ya board members watu kana department yu yari Dr. Kaidia Kaidia nenkerwa nyamwana na kamiti beta kuandika report Kaidia tirago jantu bare tebonde no agitaborea twaborire gitumwaguria ntu papa they are qualified no tithina tukona benayo kijuga ugakagwa rekawe murume one ndi murongo reka bwana nawe no uende kwa murongo sio mheshimiwa nawe mheshimiwa no karinga reka we uchiambo kwa murongo ende we ndetana lika amendment ari nawe murongo ana bwana tuta flow the flow the house bwana karinge tumenene jo endelea Kaidia ate meko we ikamete na ndo tu ni chairman so na adikere kinyaka de chairman kamete dare na ndo 23 bali na intige gitari pataki so no withirie kai kamete withirie o ata ono ikiraito wa mbeja atwari ome ndike thego ai wa ikiraito amona amuchoka ene amure anio madirere to amendment ya kulingana tumo ndio ndo rongo wa murume kenda ndo rongo leo hii ndo kiawa ke ndo kina mbele lakini ene Kaidia kuisha okay fair enough mheshimiwa I don't know alita report it is any members it has any members no it was signed no you cannot do that okay any members how could it be adopted they are could it be adopted arindikira ari murume no kure kandiria akwira atire ikeje ti saini ureturitagwa atia magweta kwandika report ngirani urakwenda okwira ujwe na chairman na kanya ga gwita andike report bena kamite ya nini nukongwata beta bakaandika na kuigwa tumepawa chairman ukira kamite mwera nyamoti kamite bandika report ni clerks bara na assembly antu 19 bonde kamite kugira clerks bara tipo kamite wandika report yana kwa clerks so report ya members bakadoma report bakole sasa baka saina let me get it clear report ya reti ya ndikini Kaidia we dauga atire bokire bubaire nande bokire bubaire okay fair enough bokire bubaire nande bwana gichunge fair enough ibakire bubaire nande gatuteke JR ukira muno JR you know indo no etana umuno yo kinjela JR okay we can switch okay we can switch JR please ejo ao karingia jao nada me abre po ideólogo dore are ni karinga juma nota kami depois una joki Una lili tu sawa. Ndio otokono wewe good lord did that even happen haya hayo bado mtoto wa kuitira I can't believe Ginyoto upo katika TV in live. Okay, anyway, JR, so now now that itronire fourth gentleman Mheshimiwa Murega Baichua kiaria TV the other day na aririe manto wati we no kulukira kintu kiri you know as much as you know ya karere o comedy maybe he meant it ati we no kulukira GBV thine yonde kayumba kwithro reti ni mtu moyo na is he an issue really a discussion actually mon pomba kuga atire
the first week kana tukuringa kura to jambuga first nyamore ndere Meru atiri na baregere undikira well ko na ndato geta nambere twiketha jara twathirie bura undaberire bagetikiria anasiasa babe joto choke siasa no ndo ba to choke siasa ne omeyo tengo to kagitate. But that is exactly well, I think ibabuko ndo tucho kisiasa ndipo ubo kwenda kuinvocate ko 192 nande 192 ka solution bado tochwa okay bado tochwa ora ndo toega kinyamwisho ne kinyamwisho permanently ora tudithiro tuyisumbuka kairi dangi chokairi kairi matini ndi bakeja kuwatanira batwe mayo to ina interest noko no tutaka babe members ya noranda ni asa suggest ya no bato join and we don't have a problem no to their merus jabautwe or what you are looking for is a solution kechoke kiurege yaku Martin ora ndonreje kamurega thithirie karethirie mantu jaja rugo right menya muntu nabwiri ku address issues ile chirio ile chiku make sense and to withdraw okay etha ya mantu rugo tukwara na mukuru muna na ro tukuga ukaja kwitho itene ora mumiru ora yo itene menya kwino turengi urira nwena atingi choka akaribo bwega ore arume bathithaia tene we rujikira twagita ekimiru au tutingi tikiria tuimoja ichi tho jigita burea no to me personally I feel ego trivialize nteto ile irio right okay kwitho gisika actual understanding ya the law ni possible kuthithia ute kwetu twikira madrama ya me to mukani je gwita kurara ko makurowe kinya drama ko ka nyama ngiriti atrara ni gai president na ra state house no man tuko chio ande menya ire ko to etheria mantu rugo na ko na mantu serious antu yo kuimpara ito kwenda damu ji akwa tumba kulima all those kind of things mantu jari o ja marito jara to kwenda kugitata to kwenda theatrics etha na kwenda support mwe kurowe no wina problem na bu mati na mo support yore am support lakini mantu jara gali jatu mwitikiria na ebere nguge igitata nguge chiritwe kuringana na uria katiba yetu igugitata utwira na to some extent actually ni uria antu bameru batira kinya point yu na bagakinya bono ndu bakanoga menya no komego na ndu muntu athia akiona je kai wi iguru ria law and all those kind of things ugikinya kuona ria ringi kwena somebody uchitire agikia kotini akiwa no mutanga na no kugiria nga uritingo gibwathirikari ukiona ya mchetho ne buri ukiona ria ringi winkimene kana gintu kimea nteto imondo ba kwaje mchetho turanira idea weta koti na ndi menya na it makes sense by the mati no ndonando ka ya kwithiro antu ba tegera bakona we ugo akaroge turingithaie tumakore you know that is the question wondo ntagutarire agetha ntagutarire akaroge turingithaie gituma kiai right to understand kawere musiasa right kada musiasa na turingithie tuma baba na bono ndu abatarire na baringe tuma ona wa behalf to abaringa tuma to solution to kinyata to te kwethora to na somebody else at that party ini ya oni ni ngwani matino to na oraiwa ngari anta to jao aini anyani ngwani musiasa by my own rights lakini nande ko te ko kona otonyera then ukambia kuleta other angles ito kario na ndike thao wewe ngote ni sasa tutukureka na tetherie mama governor right utukureka wo utuko dispute nyumore unaringire ngita kabisa na baadhi ngaburu na banenea na ndingo geni nitwe end of story yeah he played his part laito muringira ambe mono we are very appreciative ngugeu na ndi kuma unatikane na thirikari irano professionally urebwiri gukitatia na ndi story wingia uturetera tu theaters tutena na returi ni urendera Meru turege gutonyithwa no twatonyithwa no we will get into a lot of trouble lakini ni Martin ngienda kwa fair yani ile the fairest kabisa ni ntakwenda kuga governor wina makosa no ndondoria atiri na Meru ibathuri kinoti onto marete Bruna arua ndioria atiri ukeya kwithirwa antu baba nyabo ibakwenda muno kuonwa kaba tuchiethi nyabo available indi kinyabo bonwa ketha nyuma menya ni jantu baikara akiuga igavana ote kwenda kwaria na these people nunkuigua ile story ile nyingi at what particular point ba chimekere available baraka kugitatia kwarua nabo eje kaduri na ni atothomera thai that one I can understand ketha wibete kaniritie that one baka trimana then they should meet babwiri gugitatia go trimana ketha ibete kirire go trimana na kaduri that particular time but that was a kudos kind of whatever I appreciated and I appreciate that lakini ukaja kwithirwa antu ntemenya tha 10 kana 5 kana leadership ya county weta yaria na kaduri baria jara baririe then kiuri giki kabatari na mandate ya the other babejere barega no ndugurire kana baba ngabejere barega kabatari mandate bete kwari on their own kana what was the issue so bahati na ndio uninde kinoti ontomarete I beg to be informed
at what particular point ije banani ba chietheri available arega kuona kwa runabo na hii at what particular point nani achietheri no available no barega kuja kwaria no woni mtu jakawera. And again kwa mumeru na thuri ndaki ndaugire uti muntu ndija kwawe mati ndi muntu akauma na aria akauma eje atonye. And that one I believe where many people don't agree with me, but it is the truth. Atejere parliament iba ba gazete nyomore tebo bamwire je tariki kenda ami tariki 19 tha kenda ngaitha mugwanja or something like that atareo kaba tareo bamuthikira gyo gituma mbuga atiri when they walked out they onikale bo marire karegere kuthikira governor tarirwe mbuga yuni kana muntu ungi ni kenda gitate au niwe gwiri a point of kutirimanira nande ogwa it's an official meeting ti uni nda gazete te ko ibabu bwa gazete te nande ko gazete babu bwa joka nande ntukwira unde kweja bwarega kuthia bora procedure atije kana kadhana ejere thirangeti. I would want someone kuma geni amba enlighten de mwananchi ignorant mbethie na ndenda muntu ambi nyababa ibare no ombe enlighten ina ko ari na makosa. Okay. Right? Kena nandenda ke mwisho rera nani aronga mambye kwaria antu baumara na ibwe ku na bwe nyomola. Ketha procedure itathinga twerwe. What happened JR kulingana na bo beri nonto. No, that's my business. Yes, to know. Ni ati MCAs burabenda ni mbere ya nonto biraka wera yete kwaria ni manto yake. What they needed ni ati ethro akiaria kire statements ciawe bethro ni manto bete kaniretie. So MCAs bawa they felt like this was a dictator kind of statement. Na ndeza watu mbere walia nini ile tikankuria on at what manya kwa na timoto bwiri kwa tu itaka Martin if you agree with me ombere atre why do we have laws so that tuna sheria chiai tuweka sheria nikenda tutekethro mtu age act on their own tesa sawa. I would want to know ba no ndigo ba ari no buru kabisa oni I'm facing ignorance just like any other Meru buria na ndiri kwinolo yaugite mbambe wona ne mbere menya babwiri ni kuona na mbere oni in my stupidity kauga babwiri ni kuona na mbere ba mwira ntukuona weje baketha wemenya ituonanire na twetekaniria na ndi ugwa nju tariki 19 weje ogete atia warie lakini na ndeke thira imbejire na ugwa tukwenda ndikira na ndi utumba mbira uno wewe na makosa na nowe wina right na ndi oni nge conclude kabisa ni ndungi ara ndungi ndeke not on tomanet ntikomba kongamwa kisungumkuti ge na niya weta kisungumkuti karagera ogeta ntikomba ku understand no ni umpateria na no te umpateria iko to mambuga atiri antu autinda kuingangia magita ya maingiri kwena bena options ijiri cha kugwatanira na option ijiri kugwatanira either to na tu ito to ene to mwananchi ito to abuthurire if you are not able to do anything for us tiane ni tu bwana bato tuendelee na ndikuru yetu. Mheshimiwa Karinga, you want to tell me riranga bana kiraito ya kwariria mbunge ri kambo karanthi mbere either na MCAs bonde kana maybe na leadership ya assembly mbere ya kwariria mbunge mbere mama tin kambuke it is important yanto baranirie mbere mantu yomoja thithua nontu mantu jara ngavana yita kwaria ntukuira kethera indagwatirija moe augire na itinya mantu ya wondi fandiku na ugite na mbugana ugite kinya mantu ya maendeleo yangi ya ome wondi fund na MCs betu ngebathikaira baugaga atiri buga ngavana atona kanja kwaria bwega lakini urayuga butari Mombasa ni bwaririe ni bwacokire bwaria ku angi na uni baliti na MCA baiba thatu nkiboragia atiri wo butari Mombasa na ngavana na butaranirie bambire ngavana ejire bakara nawe for a few minutes watuka bakari ogoro lakini batomba ukarandi global something substantial iwata kinya wodi yao urira bomire Mombasa ngavana bati ku address igitare abati ku bandress batari bakona opportunity ukarandi guru bajana maoni yao norabenda mbuga thirikari itithwa na projects maybe bajana ya projects ira barende kwenda itithwa wodi de ciao ni baugaga ofuchu tiketa ni umaka ni urongo no bakiara urongo una nje yara uga muntu myake agenda gwitetera utiwa tikitatea utiwa tiuga lakini rira to ari assembly ya gavana kwa twika akeja guto address kanera kwa twika akamiti MCS itu amita muno firikote na gavana ya mengi tu mtu amitaga ya mengi tu amitaga West Wings ningetu weta kinya kwa we heritage hoteli heritage itu ashema nanga yakwe
na ngavana itaga kamba gwita MCS bare adindas bao akabera itawire MCS atiri tukaria nabo ntuku fulani nkwenda kushemania abo tunywe shai muno kwa kuri goro kana akandikira nya speaker baruga kamwira speaker ka communicate akira members ngavana tukashemania nawe twari rire ngavana yite assembly na tike ya kiritu mgaite mita jagatu rire jaga ejaga kwina mtu ura wala sana assembly muno na speaker na clerk bakara bakana ni bakatwa ko ngavana akeja ntukuna na ntukuna ngavana ejaga leadership assembly yamba kuita kwa ngavana in the morning bakarandiria alafu pagetera ngavana ofisi ya speaker ngavana akeja ofisi ya speaker pakanywa sai na leadership assembly bakaria bakathiuruka kwa bakaria mantu yao mantu ja kawaida tu kuthekana ambi kumauna ndi procedure gutonya ngavana kire assembly igatake place ura wonire ibati take place nonto ni kubatiru kala assembly ro de muntu ngi bati umitonya ninga ngavana on appointment umwana tukwira bati ujenga gazetted ungiro bati kutonya ni elected member nya ununki ya gwita Meru na elected last time timitonya bati ukana kwa public ngara no tunda mu public kute muntu ngi bati utonya ariko hare iko ni na ndi ngavana atari brief bwega tukwira na ukethungu tikana ni brief bwega mwere kutinde kali kaure number 2 MCS duka bali kudikira ngavana ntikuona yeka kuri ni kuthurwa itali mbishe njega itukenda ri tukwenda shimu ndinde expect beta bamutikira pakira ki bamutikira ikenda itono yeka kuina tag of war nontoria bumalire tukira ya umani no ikira yeka kuina tag of war between the executive na assembly ile tali tambishe njega muno kira Meru muno kira na betu ukuona na ingwitikia dira bambira kuga ngavana atibati kuija mbuga batamwere mbuga ntuku nyinge mbuga shakuibanga nontigwitikia unda ambia kuga ntuku yitha tubakiuga ngavana bambia kuga ngavana atija ngavana shoka uga ndona uga keja uga keja lazima iteja kinyamwa kimitandao nambi actually ariro ndonya 3 days ndio kuna shoka liyo ntuku yitha tu na ni kuona ntu au utemuntu washita before yes utemuntu oshita ngora kwa atimati utemuntu oshita eta shita ni abueta kingavana amwira itu ngavana tidiojo kaneta ki speaker amwira tidiojo ikubati kuza kuina intermediary kubati kuina muntu very strong between the office ya governor na office ya speaker wa county assembly eme ndio abati kwidra huo igitare retu ndona county secretary kana chief of staff indona limo bakija kinya assembly mbere ngavana eja ifaki bambari mo kuija bakeja bageta ko speaker bata wa clerk bata ko majority dinda bakaria mbere ngavana eja uito batiko kuna muntu kinyoro kumenya ura kinya assembly bendete muntu ngavana of course no mwero omba kido atume mantu ya maingi okay GR mbere ya mushimo kuna chambere ayo cheta Peter Mbina KE kire Facebook arikwira atiri GR invoking article 192 is like trying to move Mount Kenya with a teaspoon to Nchero. Akawa Martin, in Meru County we don't have internal conflict. Our governor must wake up from the political season, settle down and build a working system. It is easier to impeach than to dissolve Meru County. In fact, according to the current situation, it is not a matter of how but when. Again, Martin, mix up this thing with open and fresh-minded people. That was mine. And I will surprise him. I will surprise him non today. Menya antobe to kabenda kwa the man to complicated. You to maona mtu au putre anga 192 anga 70 anga ambi. The constitution is very clear na Martin te uguragu na leo. Na ndenda to describe it imbi eta conflict imbi. Kadra even ogo mitambi ogo. Conflict, right? So kadra conflict ikomanisha tu na internal wrangles. It's not possible for us to run. So that is his own personal opinion, which I respect. Lakini I can guarantee him it will happen. That one I can guarantee him by Wednesday. Baada to kambi kunanga na maratati jo sign. And this gentleman should also remember something very simple. Baada yani according to the constitution, the supremacy
Yamore ya article 1 iba wotu tu ina dhatinya nando tomba kwera mumeru akireki antu baro mwangalera bakenda kugitata bagenda gutiga kanocho ko uga ati ugo wa arbitrator uga MCA ibabugi governor no gitete ata no thuki iba tuire bonde kabisa nania Salesia succeed so be it right but not iba succeed so be it lakini I can guarantee him that signatures chia munino tukatha signatures kumbo change constitution na Ameru balingite kana Kenya balingite no moito kumbo change presidency to aita munene omwe to kekera munene ongi otuombo mbira mu Kenya ani kana katiba ya tegete yauga batu twatara muntu oria kendo tuthiriria ni batu tukire tutomirie mwankalire mbuga MCA akadisaidia mu impeach kana nyomora na thome ate kwa hiyo on the 192 agatege gorwa kyau nategero ne kinyage 5 ni kuga that particular county manya ithogania ni internal conflict mbuga e country no ndukwe war ikwetho ereo lakini ategere mwisho ariuga that particular county we were affected within the period of the suspension Pedro bakutara another person another government yes. So it is very simple. It's very easy. On a light note Timo Steve kuira hata sisi atukulagi kwako impeachment nambi kinyanto bati kuirwa mbere ma kinyaba keja impeaching governor ro tha ichi uro take over ni deputy governor na rira take over still unjare governor reo Nagatara deputy or maybe not tukomba kwithirwa kinya deputy no ethirwa kenja marinya kenda au kumetene alafu tuko ya guta ruti wingi na ninje ya rakuga ya kuresolve nini ya governor akaandika ida governor no andike rais ona mbuga ala ku impeachwa no ndo aka impeached it means atromba kura kairi no tumakosa chaja leo ku atromba kura unga bano romba kuthithia kendo romba kura next time ningana ndia ndikire rais amwira atiri kuna problem na resolve county hizi but in the process still bado MCAs no bendele na impeachment motion in the process ya kubwithwa committee ya nini senate bakiariria yes mheshimiwa kampire mumeru ngwataniro ni ekwendekana na governor ntiko na muntu roka mugwathania na assembly sababu kuna muntu goto ya Bishop Cyrus Bishop Salesio Mugambi imuntu munene muno na muntu puraga law ekomba kuita akathithia mekaba komba gucemania but no kona conflict ile na ndici ya mbirite na governor ugatega andu bangi ibokire inyabo batukumya bageta bakuthukirwa atea so itukwaga ina ukameria nonga uga kuthwa akaigua banje yara bejete ne ona mekire abere njuna ndi butu kwathira na ndwa bakomba kuwatithanwa bonge mpuge executive extension powers si assembly kwa kuthwa kuthwa assembly ipati yes executive icho ije ni independent nororungamirite eje speaker na munene wa executive in governor ena officers bawe otoro wona kinya bature atwagimarirwe itwa prepare agora to kumarara o meto behave no mbigwa ni governor abatere gutuma chama cia wa assembly mbere igategarera ketheire kugitatia iri gwitikiria no ntutindu all die ate batere ku chest thump ugangeta benda kana barega no ntuti extension yambio executive abatere kuona antou nikukabikie sheria akare agwita batu tu yona inchi twingo tukanjanji tukera assembly bokuthithia mbio bokuthithia makosa walking out is a kind of communication ira bathithagia no ndui bare bakuga bakurega kugitatia bakurega kuthikirwa so uti makosa yare ku walk out kwa eshimiwa really yes otiku kwareo no nduinyo wengwa ngavana na aregete kwambo bathikira uni ponete report yeu agwa na atigire ndene assembly statement yewe oteno we kuuga na ngavana na kwari orongo na murunguro tura moyo ngavana na kwari orongo ri akuga na atigire anekera ntu ba mbecha iriuga atire nchokerie ni kada ibu kwenda mbecha ure
bombere na rati andiki ke constitution mbunenkere niwe kuga wando mithome au so otebia abanenkerete no otebia etikirite oreri ngundi wirote eneo lakini umarare ali ante to ingi tofauti otoro kuona ka clip ka ithire akithara maiki kiria gukono ge TV ne we kati kuonanwa ari ono mwankara ile bwega lakini kangi kakatharwa kageta kada akona kuthara no to imi ngavana ngavana Sonko ata impeach ro no to na yete mbecha kwanza kesi uchi kotinda itathira a impeach ro imanto ja ire akijara kawiro rende ja ngani to mwingo bichine misuse of the office powers chi office ina misuse the power kawiro ara agweta number kada an example kwa ndankwa ageta akarungi ageta akandisoni DMK akauga bayi bande taira mirandi hiya use of the office tiwa batare gwita ngogyo abatare gwita na mundu uria code of conduct niyo yengire Sonko code of conduct niyo yengire Sonko era we toka hapa na ndema rugare na gura kona ba utonya assembly petete meru mana era code of conduct na niyo enthuku mono reka na nyana ya ujange kugwa ya ujange no gambe lakini je ujate araira gweja kinya senate mamu ore kuthikira antu baba buruanda kwere nyingo nda wendere abo bwega ukengwa ndo ithinki ajukie enda kuthinkania nabo na athinkani nabo daktari athikire bete bwega daktari is getting very irritated bere daktari bwa MC kubwa akuha minority mwenda ithile arua kire Facebook arua Martin, I was not invited for that function to let you know Kaithia was the only one invited so that he can fight me, but he was rejected by the crowd. Eterikia was number 2 but refused to join the governor in the fight but refused to be used, so she called Karethi. Currently Kaithia has sought media houses and going round in the world fighting me. Perhaps he is seeking for a job through fighting me. Maybe you can ask him whether his intentions are genuine, but he is seeking for a job. Arwingo ukuria ukelokera koronwe. Ai mheshimiwa ngotikiwa korongoa atira ari ya uma nonto otironde tangitanga saingu inkwenda utiro utubichinda tankiro mbangugi actually intention yakwa na any time rende ndi kinya kimindia uni ya mwakithi na ndi mutongeria ndi naki na kinya wa karieria antu akarieria atongeria bangi ini mtumba kwethira ina untubomba kutethia kithi akarieria so uni any time umba kuona kithithio ntu kana ndiki kiri antu kana kenya kuya kiri antu no uranda ario ndaria nabo na ntena anything against mheshimiwa kinya arande raita ponthe ndiraria na antu bara betu bandikirite na baba bombera inkwinjira mheshimiwa Marinya at no particular time ndethira ndine intention ya kwinjira mheshimiwa Marinya even anything kango ete nyanka baromba nkabera kanko ina manangatulia maru nkiburomba nkibwira itu mheshimiwa tafadhali tumuwate nimbaru na the same time kabera itu mheshimiwa nawe watanira na gavana kenda akithitumba kuona into kambi yende tafadhali. You never did that itara yaku tawatanira na gavana kiraitu yeah wota tawatanira gavana kiraitu itara yaku etiga nkwere nande nani kethira kuigita twethira twitaniriti nenya gwita wandi ne kutwetana kiraitu ara twaire twandifira na kiraitu ingwitikia nandikirite ni ndia twamwithia biama uraita kimbasi na kiraitu sasa nani ndaita UNDA au ni on difference yake yeire lakini raringi kinya mheshimiwa kiraitu murungi yite wokwa kinya yite uru na te wandi nekwa ndethera twinwe every other time no ntunda mheshimiwa munene wao wokwa kanjo gende na au naki mheshimiwa mwambo aria au gavana ndatanire na ngwe na MCA na at the same time okalembe wengwa nakuwa party chu yele chi separate yani kwena executive na kwena assembly which is true kubuithia legislation ikirani murume nawe ikirani munene ikirani ambothikire ni gotiko kwareke nawe bwana atire na gavana akiawita akiakwithira membi kwe muntu ungi amba kwithira
naraomba kwaranĩria akwenda kuria Kalembe na nchokiri kuria ki ngavana akiawita kanenkerwa executive na antu bara bangiomba kunenkerwa no tisa sawa ni no kaeterera ekuringana na untu warua no mwanka aritanire ngwe na MCA okethira mimi ngavana nenkerwa antu bara na kwenda kubuithia untu na MCA atiko no geterera MCA number 2 no wethira ure MCA woregani bwa thirikari uyu ikuo maybe utwakawira mwangaza yonturia itoturana yu bubundi ari minority no tea mwa twathira twe na kiraitu no mwanka kawira mwangaza etera muntu yo una twake amaginya inyate mwendete na batitithinire ngwe na ani ataka ritangwe tene wandira no tebio maybe no te muntu enwe so aita kinya na wandira kawira mwangaza na muntu how is it even possible we governor na tena MCA kinyomwe kire MCA 70 ikira ni burburan ko gwa tetiore atugwatire tetiore ipractical utibu ngavana amenya kuria wita wandi na utiro menonga bana thiraitite wandi kethira MCA wa area atikuo ndone ndiye mke yandikite ndene mtandao wa county assembly second assembly aua nikienda kwa mkutano huo mwenda wazimu mimi heri hata nikufe yani ya karea na Kalembe izawaya ni wonete awe murume nuko munyamu ikira akwenda kuwa mama yeta muchemanya menyora tukathukia na tukinyanga haya kwa yere point iwe kenda kweta o waria ari kare tanda to ari ndo to kona kwa yu na no na ne mato kwa ari atire amwe kebise kai ala dauga atire ngutikira wa kai na we daktari dauga atire powers cia executive executive iri independent assembly iri independent biria bikwendekana aja kenda ciothe ciumba ko coexist ciumba kuruta ngugiri amwe i communication through the leadership ya assembly na executive lakini utino gukeja kinyanto amwe utino gukeja kinyanto amwe aevia shut up Kalembe shut up ndaugatire mea otu ntanga tubyo bika ngauka point yakora ngwenda kuwa aevia sasa yes respect your education ndaugatire point ndaugatire utino ngabana kuomba ku extend powers chikapcha si assembly but biria bikwendekana aja na ntikumenya kaidi kenda agwata i communication yoro watu turatwire atiri ngavana gatuma chama ciawe ikejikaraniria ngavana nejete le inyanya pagacia notes pagacia notes bacia notes eunande kathikireje enge kathikiraje bakaharmonize kounande report ikiomba kuija ikeja clear na china cha harmonize na inya speaker wengwa aware imbibi biete ta kugithatia kuwa nyombeje atongeretie no ntueje ne public akeja na no muntu no umanyanthu akareta report ekubarumanga ekubera ngambia koretera ibu nyombe mbio He's the governor. She's the governor. So, well, quickly. Na ndombe mheshimiwa Kalembe andikire lakini mheshimiwa wangu kuthikiretie twari assembly for 5 years na kia assembly twari for 5 years kirete ora kwa na ita almost I think 3 times kureta speech yawe na arrange kenda bakwarania na assembly na make sure information yoyo kinya point number 1 kwenda kuwa kante wetikia rwaria ngavana irweta ku discuss on MCAs buturite iburu uteo ndaitwa na uteo kwethira kwene karo yake uyo ku discuss ngavana ontu nuka matete kioneki utiro kwethira kwene ontu abu na twekira bu number 2 point buru very important ni twelewe u turio kawira mwangase yire assembly ateti kana kwineti na andikiri barwa na betikanire na burake yeya ende bukuria twanikuria 3 ni atawakarire ntukwire kwiya kenda gutwika imbi byaurire ati au kenda gutwika kawira mwangasa unkuma ithina na nyawe kugeria unkuma MCA batura bonde nende unite kwenda ntikwenda ukara ntare assembly na ntare ground ni assembly na ntikwenda uni kutumira mathwani yako kana era nguikwa no ntu muntu wenda utwira uma ni the speaker ni baba ngi bari ande ne speaker assembly na ma MCA eu arariko ya ndo Kalembe akaria na araria no ma Kalembe na interest no ntunya mwekoro wani nominated MCA
uranona kiama kiu kingi tugure kia mbas ko otote na interest yao ikira ni munene nawe wandekeru atu bunu bote kwara kina chamba utikira na muro menyani kari mheshimiwa nende urangura ende tikira para bomba kwaria uma na thine kienda guthira antu baba ke otethia thine thira burunde ne this assembly ankwira umenya to etatu thirunga to etatea kinya to etatu mheshimiwa kathuri to etatu urie kinya u kinya bishop u parapa ngwa bakenda thine thire no bau bende ne assembly de bawatane na gavana bari thine wethire pati kambugi atiri tukithiria kambugi weta mkuforce muntu kwandanira muntu kendo bagwitira muntu nontu kwa example abo nyaka idere ali MCA na riro watane na kiraitu na ndakwa kinya example ura kinya diditie number 2 gavana na kwenda antu genuine ntoro kamwira mantu ya ugeta ukadidio kana ukarauju for example kisire mura ya kanisa nambi kisire nabati kuthugania bwega na kwa advice wera no tunkumenya nya kanisa yetu twakite munde tugitiri munde school na school public land na kinyanto bana beta school no beta kanisene nga kanisa kwa mikata hizi nya kanisa ichieja wa munda nya kanisa ni kwa ni kasieja kwa munda ni community nya community ya karamunda ri nya te kadidi azu community karamunda kende ivya kintu kile kate community nu na kitu kimo kiomboteria ya muntu akite school ari kana kasimitara au kana kadia mantu yangi kungavana ka advice bwega kisi jira cia mura nambi no wale kare kana kidogo kana ga shuri atiri thirikari uciare onima nigitumita tonya ira kuinga for example I think the biggest problem na Governor Kawira ni ati kithaka kia mwingi kinengeri kanisa lakini kanisa nione kuri wa thirikari kira atumenya ati imbi county ya reaka ambi imbi ya reaka county ta reaka munda ko imbi ole gisi yaki kan skuru ni mwera mundele jo skuru ni yaki wire ta kwa go boys ino wakite ura wakiti ni Catholic Diocese of Meru bakite bitita rutana ukona it means ko wakari community retekiri gwetatia itu community ita demonstrate itu community ita dagai building ire ure ona ga bakija moyu kana bakija kila bagita nya wote bagita kenda kanisa ile wambesha no ntu kanisa ile wambesha no ntu nyo mbene building siu anu bararaga intring siu ita itideirwa kunire koria andire koria undire kwenda kenda unity gwatana Meru ntu kona kanisa ile bara respond ba didi abambiria ku udia mantu gono kuyuka kana mbya kugaira watuke muntu roka vande vese muntu yakaidia na ndio akaidia na doki example na jana watuke muntu jogu ka vande vese advice ni tita bwega no nturi nyoga ari na mwari kwa aria no na moyo go apologize gentlemen we need to wrap this up watuke muntu lomba kwa vande na ongetheria ya impasira kenda mantu yendera kuduka nkuruki utibua nundu koni kurikana rege ritwa ari gavana akwa gavana oro nyanto bamunya ingwithikia batalo ira bopenire ukona ngurikana kuri ugite nyama ndu yatirewa nurikana ubwo mandu ya kingia mono nomagozo orongo lakini at what stage oni ele ibatiurwa thirikari mulazimithiriye nari nyama bangi ukadugania takageto nukukaraga okay thirikari ondere ishaka nukuga ukarinda lakini by the end of the day man tuanze taka no thirikari kwenda tura gavana kwenda okay thank you very much gentlemen no tubokuona kanya nkurie mbere Twitter mburi muna nukuthwani thine Meru thine rere othai ni murega baichuretete do you think so anything close to that no mbue menya complainire totere tare tro kaya uchi yaba murega baichua ya uchirirwa ya kaya uchirirwa utigo kaithia ndeta for instance mwero nkanga koni ngavana naomba witire no tumwenda ithile atikuo euni no ka thina no tuka iya uchirirwa yau lakini bongo iba kumenya okay aweto abori bongo bakarimbe they might tell you yange nkurukie yatu yate tutemenya JR, the solution imanto yayo then article 192 kana impeachment? Both of them. Lakini ile mtu akwenda kwa enyumo leo kwenda kwa fair, utakwenda kuona romo uendera ungi 192 is the way to go. Okay. So today on Tuesday, kabambuke kau
on Tuesday kana before Tuesday tukatwena a few other meetings lakini on Tuesday the inyanya tukathithia pressure tuta decide together US Twins kana ni Ezri, but we'll do that. And then on Wednesday ilo tukaambia kunenkanira form cha kuthurania signatures cha mwananchi. So anybody who is interested agato sainera and we don't have a problem. Guess what? I'm guessing Weru TV to akava mantu. Yes, exactly. Thank you, sir. Mheshimiwa, do you think thina ya Meru ni murega baichu? Thina ya Meru maika ethia. Murega baichu ikira mwega murega baichu menya akawina thina ogwe mutwe aya murega baichu he's a doctor, come on, he's a doctor murume nagwe okay ira chokiri kiuri yakwa thine Meru ri imurega etikirie aite biashara ingi ebere ngavana ura wegi mandate na office arite ngugi akimutethairagia utumuntu urarega mutetheria mbatiteke araura akithithe ya ungi nayo ngugi ingi abati terani kaethia tafadhali ankurombe makota asante sana denenge kaethia nukuigwa andu bara bachindirwo kurene bate gwitikiri bachindirwe na beja bakaria miunguru tuko aya ibwalikite gavana Kawira Mwangaza kiri kiatho kienu kia Jumamosi Kenoru akwe kiatho Kenoru okay I thought you were a Catholic na alikina ingwitikia father micheni na ibara bere ba mwire bwega na ithurwe na kanya kuinyia pachemania boardroom pombe kwaria kuthiria nteto na ingwitikia ngavana ne embrace thiriu na akathikira iroria magana jana kaethi nkirundendi bamwatha buthuku tongeria bumba gwita buthuku kwa ngavana na kuthithia onge na kwa gwita buthuku okay ngavana kuthithia okay Mike Chenu kuorwa and we okay Mike Chenu kuorwa na I do not think ndokubati gwitho twikinyau but tukithimana ciana gichungi gia siasa kia kiume kithiru this is the closest to Bokinya to soberness. Get discussion. Thank you very much. Noto wagwitho ebo bango leo tukubana arua tukarira KKKK kirimo bango chungia siasa tukubana arua mheshimiwa Muri Karenga MC ura umarukite nterechi ya Abogeta East Kinoti Ntomarete ni mtaalamu mantu ya siasa mheshimiwa Mutuma Kalembe MC ura umarukite nterechi ya Ruidorarira na ura umarukite akithi mheshimiwa Daktari David Kaithia. Asante sana nontu kiri barabonde bombe theti mubango yo tukubana arua kiri kamera tukari na Karen Nyaga kiri director wetu kana mwerekere mubango yo tukari na Purity Kinya. Thank you very much Purity. Kiri transmission tukari na Linet na kiri graphics uro tubwithere Kinya posters cha kipindi ki etawa Kevin. Asante sana na mudhuji munene wa mubango yo ni the great captain wala John Marete. Asante sana unibetoa Martin wa Chongi Ondola. Good night. It's been real. For real. For real. Hey.